ahoto amutieme ene adwuma ku aka right ni mom ni nante o ba no wase wadwuma t-shirt esanse dwumadie no ebetwaku e Nia TV and TV3 so obefa ho enso anya fa so TV no so kayo so dano aya memenda 25th January 2025 and upon no num apapon simediasa near the dwumadie na seso above from afterma ye de Akoma Sante Outwork ade pro aya medima for ba clinic or Chiaba powder Congo ointment Soviet travel for job and estate agency and a Daudaba hospital Akoma Sante Outwork bra yen nante 1950 yen fanam for e hobe de papa a draw him way I come from a Sante Outwork the year 2025. Ya did bring a year and Kofari Nam Ebiwachi Kabi, as yet Nante, Nam 50, bra, and Nante Kakra, Yam Penny all the calories, Nafi, Yanya Pomode, our the year 2025. Chumadi Basasia, our the forecourt of Akoma FM, our Kumasi City main gate. Yaban Nante after Kumasi Mountain, so Naya, Yabe PM, our Asuka Present School Park, Astro Tefanaso, a Honia Bay Aerobics, Yabat Yapu, and Tifan Club, Ahutua Mutieme, and sorry, Ahutua, schools Ahutua Mutieme, and near Jumakua Aka, Mumbai, near Mom, near Nante, oh, Panoas, Juma t-shirt, Esanse Jumadino, Ebetchaku, Nia TV, and TV3 so Oberphone, and Sonia Faso TV no so. Kayosa Dano Aya Memenda, 25th January 2025, and upon no num apapon Simediasa, near the Jumadina Sesso, above from Afterma, Yadia Akoma Sante. When they are a train plan, and a Nisi Bano, I say, Nisi Bano, I say, and Topa, a bay and Temo, and will be a train baby. You want the Asa Kaboom, a Kaboom, and a Nisi Ade Abba. I feel more so as in Majim phone. I'm Mrs. Adia Mate. I was in Bishan crew from station and Major phone. I'm Mrs. Adia Michelle, my Major phone. A Major phone now, let me see cat 3.5 for no. As well catch him size, I see Kana, a 1 and no the question in Siano. I'm see there be Wintias here. Sadia will put sick and Queen in Siena, and Nisa Mikasa Queen in Siano. And also, my maid will come grandpa and Nisa Monia day in ye. Monia Siano, we are down below. I don't send them the boy, and my Mikasa would be because couldn't quite obey saying Siano. I'm sad, I'm so from sick mammy. It's me pressure and I know my medium sick and near day. And more be not the blame me. Was I know a friend and wrong much say, Obumidia, semi ma or baby sick crampo, no man sign in the back here. No bomb media. The weeks the last weeks was affluent a bomb media. I'm dinner bar, a friend very for cool. I'm so damn I'm a Puma. What I say? Patchan. Oh, school you literature. Just I saw that was sunrise young boy. Witnesses and your man, some form on one bomb with you, maybe sorry. What's your body, your friend say? Mary Foucault. Mary Foucault. And the mammy so they say, I'm a Japoma. Hey, now son of Fena can be Bembo, I said, we see some eyes about the me credit. You're from what phones near in Twan common room. Yo, your second case, no, any. Some are said to be I most times, a man and a man ever. And then the mere name, Yow. Or no, so your baby, but also now your baby chimp now. No, Bano, no, ya well said, no chimp, Nadia. No, tree. Now then, and then you say, Bano, you go. Sir, or my Maka chance would in Boko school. Until the Denny tree, until you say, no, I say no, a book on can't chill me. No, I say no. Until the say, or catch him say, one you. I'm saying, no, color. I'm going to test man, so when you're there, one check it. Say, or check it, no. Now a pound. Then a pound. Ni say na dey ko check no and show me no ba me check na dey na apan am na ni say na 2 months am ka chen say dan obewo say me was na okoto wato adura wa dey wa say no ntimi de na mattress na say asay muja asay mattress no ana me frame ma na ma be dey e be hweye ntimi wona na issue ni si ntokwasi ye ana obi atin baby ana asa kabuma Nisa ede asaba ode asoma mso odin beku square aso bese na misaro bese ne dia onyi misika 3.5 na midama wase fato no ana bede ode bese nyinse no enti fam sika ede emame ana maame ne dum sika ma obidi se mfanye de embleme afem wano afem se mimi disika ma oba akra mpa ana bomidua ho de be ba ho na se na fe na baba bo na bo ni nye de o baba bo na bo ni eda to aso ma me ana se mi dis na ha enyum na se to aso ma me unim to o bua o baba bo na bo no jua to aso
But you Only to ankasa. Yo, me pacho obaya ye kana se me mboni din ni bio ye be frɛ no. Wenya mfie sen. Pacho you no benya 21 years. 21 years. Now pacho we need you ma wan kasa so edi say. Pacho mo 25 years. 25. Pacho. Enti memfa wo ye yawo. Me ye ya. Enti obaya ye kana se so ye be frɛ ne ya. Pacho. Enti ya so edi say. We near the Friday. Ya won Friday. Pacho. Okay, enti afia. Enti afia enya 21 years. Pacho. Momie no mo ti asesa bo twempna no. Matna di mfie say. 3 years. 3 years. Pacho. Okay. Nti sa 3 years na matna no wa wo de wani ene wadwe mo kaakaya enyiguo no sai na momie no maboa mo ho na ono aboa no ho amoyi nyinsan yegu oyi we kan miensa na waye miensa ana waye na ni nyina wo ya awe so wonye da bi ni nyina me nyawe we na first one day no aka kirem say nti 3 years no ena woyi egu nko aso miensa pacha I see enya ya him so no go fine just order fire na atom order fire na atom hey 21 easy Friday edition of Akoma Munsem edu efiada say ya eno de eye boja ye na krom hanyina ye de na obia ebetie de Akoma Munsem for omode eba efiada de ayo say muke kansem wo krom ha o na wo twetwe mu no eraki kan bi na me say ma teacher fo bi tie yo say na say wo ye bibi say wo krom ha na me say ai ye bibi say aya munti adwa da bia ekopi me fiada bia na nenso eden de dey bada me sa topic we de na mi ankasa aya na mini views mini opinion na de I go share my opinion upe I go share am Akoma oyi anu wafa Akoma oyi anu wafa me pa na members some dem de be mo krasa na Reverend Kwame Kwatin ababa betina se wa munyina ha e de ba Akoma Munsem dwumadie so e wo Akoma 87.9 yegidi se nyame adom obia ho ye sabre ebi mu ani age ye bo appointment no ai na bibu bisa na oni godfather na wasema ye mobo o godfather so dia ni bobo di ye no bia ye ni obia ye dia ni nyame nara ni ye trend itu ye politics ayi wanim na ye ni ye na emre ne dane a ye bobo din a ni abodi what te e hye dem na ye se wo ye politics na eduro ni bonkofu di ni embo obi adi na to na wuso a na ono wara mi mefutu ende me dia bro no just ade no ye yi wanim na ye onye so anu wagyae mi nyi manim obi eyi nanim fie ha ye bodin ye mbo ni di wo su ubesu ache papa hello darling good afternoon adwa na era good afternoon mama amu be yi wani pacho mo ho ye adom na wonso ye yesu adom ho ye papa obo tai no kra na ekumi semen we see wo oh debi mama share o level na one day me share me kra level o level no so pa na papa mo ye oh nyame adom ye de nyame ase papa reverend adom ene mommy first ye chia mo ni mo amu ye adwuma office woni nyina wa adum adum ventures yes amu ben ejaba jewelry shop e wa adum ye chia mo pa ye se fidie ne de bia da ha e na mutie papa ye chia o pa na adwa oso ho ye erade gusu hwe ye ye de nyame ase pa na ene mo se de na be sifie ha ene ai bibi koso ho coordinator patro den de koso mama na se we de wa wada roma mo oh sir ni na ye adwa so che so ni de koso we for sir your pot na mama me bag na won na me yes ya no entrance so de on him de meti bi mama wada roma ni na ye wa sir nse mami wo mu eye ya frɛ mama na me nyini suma ye mami ya sembe ko mami wo mu eye sa na yo si se de nyame afɛ de oni de ye fia awo de bi mama no de me ye wo je so ka kire me onye ni ma ye ma so ni ma ya nka ye nkomo nka ho mama ni nyina ye wa yi won say wo ye batampa ti wutina se na ahwe na komo ya de bi say January na omu 100 days ye nko bi ti wutina mu share na se bi e komo de me mai dodo ti wo say me je bibi mamo intene ye se ye bagie ni why ade jiwani happy Friday ene ye ndi bronya ni anko be bia na ye se de me ene ye di bronya no ofie mama ye nyina ye be di bi obedi di ebi bronya no shuwe oh woka ho so wo ye wonka ho manager ko ni am say no pictures will be taken after baby
I've taken permission from Deputy Station Manager, Mr. William Evans Inkum. Me see no photograph. Oh, but center manager so coordinate I say what we chop picture videos and then no picture is going out. I had to say the yako in school now I say no food is leaving the dining hall no. Boss Evans na be child. Boss Evans. Na some the minute ho. You, uncle baby ya. Sir. E ba be you one no. I may you be one somebody jump patch where there na in-house production no easy outside Friday. It's a easy Friday. And then easy Friday no. Me di here be some because the Reverend Kwame Kwantis here dey from 1. E ma no copy me 6 o'clock topic no. Otimi exhausting nyina. Nti e bia no mo any opportunity ama. Na your topic na here discuss na you say. So we ye maame. Na we ye papa. Na Awurade aye wadom. Na wacha wo ba. Na wo se wo nhwe wo ba no. Anyem bia wo ba no. Eduru pempensuo bia. Wo twaka wo sa abofra no. Na brabo mu ana. Mama starting free adwa ho. Ne ma be wie wo. Adwa Mama Odwe ho sen. Aunty Bea. Na ye do ye guest me dase. Ubetimi abema be ye guest. Adwa to asoma me. Me dase me ka say yes. Yes to which one? E wo se onya twaka wo ne ba brabo. Wan hwe wo ba no. Sa Aunty Bea. Se die enti. Ne nieme bi a oye ya ankoyie. Ebi ni se wan hwe ne ba. Eno na de abofra na dum pempenso a wadru no. Edu wan hwe ba na akwa na dum pempenso na one ne de ehin. Obi wo ho no mo a hwe a wan hwe akwada no. Etim de akwada no ko seye mu. Etim de akwada no ekowie boni mu. Eno no maame ne wo eho asotwe because so oye ne niema yi a Aunty Bea kan fa akwada na anyeden ankwankwa kopio no. Eho no eba ne saa ontumi nka se de meye ya ankoye nti wo se me yi mani saa eja abofra no. Ewo se onya twaka wa abofra na brabo so. Twaka ben saa. Se yɛmfa se akoba se bia akɔwie ne police case. Eye true wo maame no o irresponsibility nti na ma abofra no court bia owo mu no. Na ankɔwie police case na we di ye ti se ne president ewo bo ministers ni ade ade a ono sa maame na papa no. On some ka se o ba sa ni me bani o me betwefo na ma frɛ na aya aboso me so amam kakra di. Aunty Bea se odi yesusu a still a maame no wotwaka. Efi se abra na maame no ewo ni teens no. Me no mienu nyina nim situation na owo man man ye irresponsible. Menim. Ebia na ebi na eni ho. Enti na man ye irresponsible. So far as otimi keep you 9 months. Edu ba wiase ne nko a de Aunty Bea e wo se o twaka e wo abrabo so. Ai. Adwa pegi. Ai. O twaka. Ai. Sister, and them no the same level. Mama ya nhwe ba ye ni ba o. Na chasa papa no kra wewu o. Mama ya nhwe ba ye ni ba. Bola ka abo papa no. Wewu. Bola ka. Wewu. Abona man. Bola ka. Ekwa nye new one bia. Bola ka. Nye new bola ka dada no. Abona man. There why you know rust ya nhwe ba ye ni ba. Yes. That's my policy. That the one. Me no ya. Ya nhwe ba ye ni ba. Aunty Bea. Mama. Ya say the ni penny afeche ne ho over 15 years, over 20 years, 30 years. Me can say be a mammy be. Yes, yes. Ben ma pen a chap ya wu no. Obana titi ni mo wremu. Say be the obey man the bed di bia no waye. Nyame na ni. Nyankopon ni me bi waye ntimi nka. Yes. Dia wuntimi kura na wo ye. E dia bring up oba. Am na di 15, 20, 25. What shall the school, shall the university no waye year. Na ti ba bi as me beje me ba. Oh, ene enka ne obeware esi on na ye papa on na ye maame me de medika ye de meye nyina wo machi mesese machi dada mpo me wunna me bia na obetimi asesa bola ka abo no mama me bia na obetimi asesa me no ya ya hwe ba mama ye won say ye hwe ho side na ndie papa ne fa ne say bia e ni da ho bone na wan hwe na mama o sa ma bi sutimi ye nda mama me ho bebe pagi di free ba no ye hwe say papa ne maame ni nyina e bia na e ya asem bi no se na enya no wa ka bibi say e bia na papa na dwuma nya na ne ma nya e ti sa enfie 15 years no papa no ni bi dana o de bi won tata de se no dana Aunty Bea ba bia kohoma Aunty Bea ye hwe e ho se ma na dwuma ye ti sa na me kwa na wa jaya kwa bo be ma ne so 50 years ma no ni da odidi on tata de da on to we bi da bi okwa on mo ni ti da ofre ye ntuma
ko pama ntoma no ba da ma so channel obi wo hono mo ya fa ne say obedidi let's say mindi ebia akoyisafo atem la na say bia me gro omo ho but papa bi wo hono mo a oyen saduam osori no pa de only thing ba na adwene mu nyina na ko ta no pa 2 cities we are 2 cities we are 2 cities then 6 cities so me say nya botere ba bia to pa 6 cities am say so be ko apetehye ba na ko kwa no oni ba o ba bi wonim so de ba na mo hono situation of situation be na we finding no ntile ma situation it is nyankopon ya adom no kukuru si mama na mente pa dia sia so wo hwe ne papa no me papa no na mente pa dia sia no situation ya dia he ei what me ya so na pa who when ma so na tutu oh we abo father mama obi aye bi pe na panyin na obi nye bi no pagi argument we dey was and this your argument is false is here what to say now you are going okay not that somebody are you know what to say now we dey mama no matter what your mama enyame aye wadom no wawo na okoyi uba na to baby na obi akwa akra na wahwe na in my personal view ya sheba woni ba you have no right to that one do ba wiase one do ba wiase go to say no share me one do ba wiase one do so so anwo ne dia ma wiase mama wo yi atu agu amon e dey o dey me na say wa ma e dey yes wa ma ya ja kwan na one say ye dey boneche boneche ya dey ka say me fa boneche no boni achew kwa nyakopon munni sa na emmom me ya wo ade wo de nyame so be ye bola ka abo wo fai na papa ni bi no abo wo de nyame so be ye sa wo ye ba sa wo ye ba odi ya no wu ye e fa ntiri so odi yes ade e kwala odi ya no wu ye bo na no wu ye ho mama sha de bi wo ye be ma owo na se wa hwe wo ba nyankopon je wo nsam srade it's true e de ma wo ba no e mo de hwa akra no sa so na so yo ba na wo ne be ma wo na wo se bia be ma ne hwa akra na bia wo ho tete wo koji akra ketua 9 months e bia 3 months e bi kra de 1 month akra koja ba be ma yes nyankopon ba je wo nsam srade because so nya ba tampa wo ni abadaye obaje dia ma no recently na me hwe video bi wo TikTok lady no ye yipa o ye TikTok stars na o ma jeje o mudin ni bi say na papa won wan hwe papa ne wo 6 wo wi am video na chiro na papa na nya stroke na anu ya e na o mo frɛ no se wo mbra okọ the camera see me so o say TikTok for me papa no wo ma say sa wan hwe ni wo nya stroke nti o se me o se ya me hwe no me ni kapra me de hwe no me bompa ye so obewu na me de na bejes okai na je sa bo de na de atika na wan atika na so many years ago na man for bebre ntina so mu didi na se mu didi na entowa na what fakete anyway baby abi me ne nya adwe ni say so wo hwe na enko video ne fa nko TikTok e ho de mo sa wa ya ni mama ono ne de asi wono nanim e no wo kasa ba na papa ne kasa no papa ne say ai usa ba me de bo me ko na ka say o de me bo ko ne ko wie sen o de me bo ko ne ko wie sen anti bi wa ye bi wa ye bi o de na bo ko ho wa shapa ya shapa ye ni ba mama ka bo ya ma yan ko na ya shapa ye ni ba ya ni bi kra bo zoom lion ta de bo wa right emotions mama makani both sides me can man me can mema yes me say ya shapa ye ni ba wo me enra me de to ho no ya shapa ye ni ba me papa ni nua ne Reverend Kwame Kwati Reverend Edisa Nyameche me de to me start no say the person is still your father and he has rights over you. Yes. Or your papa suffer. And why you suffer? Okay, now some papa pacho. Man can't review na in my mind there. Unim the words. Many papa suffer na nya. Many papa suffer. No, papa tena se see ya. Said ye ti aye kan on cancer because sabi o ye suffer penny. O wa sorry mo hye na se. Internet say ya vox pop no. Yakwa ko ne tie nkofo ya menya backup ya shaba ye me de 2 years na papa so ma me anhwe wa me bi na hye ono so ahye ne de na very complicated me kama papa eti na yehu hawa sa asem no obesi a handle no enti enahwie enkomo ayede eba no fra wunua bi na ka kire ne se sa asem we ekoso papa wanhwe ba edru ho no we se mo kwa hwe ne papa no betinim no maji aware eno nko ani sa da no baka cho kwa se mepemba wa abrochire ntuma no otutu ni se fun time mepe cha maji sika se we to face powder no o de abet na ba maji ni baniti ni tinsa ebra wanhwe ba wuni ba ka bo wewu mama
na say ya me hu we bi post bi obi nso so ye omo se sa emmema na omo nhye omo ma ya nefa ne free ma no say ma na ye bi sa enya no kre enya ma no ya dey yes so be sure ba no enya ba no so ene momo aba emponye momo mpa ekwa be fa so a woni di uba na china uba no ba bi okoso ma na kwa kwa school fees me say ya shaba Cabo, ya shaba, cabo, ya shaba, cabo, any ba, zoo lion car, the religious blackmail. How many times in our 6 years, 10 years, Obeni did that. What one mood did that? Papa didn't know who did jam. Oh, Minister Channel Crab. What I say? For and arguments no do. It's in some so would say yes, I bring. Also, Yanka, ye, where the my friend Maccabi, what the Enchebia, ye better numbers no. Now also one friend, Nasa and come away. Say one sheba, oh, ba. Mamma Canessa, say one sheba, oh, ba. Akrano abra bomu chefabi, oh, chaka, akrano, na bra bomu ana. Sound common and I babebo. Na ye papa, Reverend Kwame Kwati, also 5 days dear. Say nya edwuma bi pa conference bi and I didn't be call baby and then ya brochure and obeko ana bibi emergency bi and never be bomu dia 5 days dear. Reverend Kwame Kwati, what tetriaka. Only obie ni chefa was 5 days, easy 5 days nimo. Make us say wajina konya da papa good afternoon. Good afternoon. Afishia pa. Oh, I think committee wa hode so. Pacho we ye dey. Nyamisha me. Last week na me yare na me tie o na me ya jesa. Komo ye na me ma teacher fo bi na me fi hospital na but my teachers be left. Na me say station be no na me say ya Akoma we bi wo na say ya mutie na komo no ede eye juada to fiada na fiada de ne de ene na chese be bi ewu ede amaye Aunty Bea so nyamisha wa badwuma amen nyamisha that's nyamisha so pa nyamisha enti enne papa yi de ye sha ase ye say one sheba o wo ba but me sha ase me say who is a parent enti ye ndi kan sha ase because sebio your biological parent your foster parent na the kika ho but who is a parent? Wow. Ayo ahwefo ne tiefo nyina ye chiamo ama mo afinhia pa ye si afimi weni afiada etoso mienu na ne kwasem nyame anim and the topic na ye be di nkomo no one of the sensitive topics are say we clean and we expect family life issues so more about say one of the sensitive topics are we say as we said here traditionally you see defining parent and our father and our mother okay and United Nations was said you see defining fathers and our parent into one say okay so no be some question okay foster parent guardians any sign maniama no in fact you can awofo you awofo awudunu okay and the we say and na say no they didn't kind of biological obi o we say bia e biological but enumpo ensem wo ho and na biological nature no your community parent okay and your organizational and your spiritual I think 4 okay. Biological parent you know and I have foster parenting count na 5 foster or guardian you fan count na 5 when say oni pe bi o wi asibia we Adam ni Eve free ho oni pe bi o wi asibia na oba ni bema na wo won and the biological parents no eni fi wa ni aba community yankopon nyansem no ye oni pe bi wo ho a oba wi ase a on beto na wofo so what we akwada bi wo a awom na ne maame na firi na aka akwada no akwada bi wa ya nyini no na ne papa na wu nti sa akwada no on beto biological parents benyamin nsem no
akwade bi ntimi yini without a parent bringing that child up. And it's a obi from communal labor. It comes from the word community. Community na yetimu no. Yewo in fact community ne buta ne say kani no yewo yankwada no. Sa kwada wunam na wunam baje a awufu bia timi ka cho say hey kofie. So all that's it because enye di owo ba wo ena hweba but what say enye di owo ba no maame no onye makwada no say the papa no di seed ni maame no ono nko na hweba no na me wo book bi a metro ache but me say we dey say e da me wi the potter and the clay. Okay. Na book ni ba bi me kire bi fa divine shifting. Wo hwe Bible mu a obi ti say Joseph nyankopon da nyansem no say daachi oye governor ewo amanoni odma fufu bi so enti nyankopon yi ni fie ni papa ne maami fie biological home na ewo so onyi no because to become a governor you need to be trained as a governor. To become a footballer you need to be trained as a footballer. You need such environment. And when your environment it will train you to become that. Okay. And to Joseph also adaminem. And which I say to become a governor so who are sitting in the BLB. Okay. Number two, Joseph you transcend to so. And which I say nipe bia no so person you leader or say ultimately managing and subkeka also managing pain. Okay. If a leader won't manage pain no naka akaka especially if you want to be a pastor or a leader dia wunya yeni dia waye ni na ebe ka to so enti no ba bi twa to 2 days so no also ko prison na okosua abrabo a ya in fact the worst life for one yasipano is to be kept behind bars. I say go ne twam ni am say ko prison enti akase kan ho asema ho ahometi one place also the semi bia bomb pa say ma onkodi one day kura nti yenwa ni mo gu sabia no e wo say ya ni enya odoni passion bi di masafo no nti nyakopon nyanse mo for Joseph to be a governor no e wo say na me shift no into different in fact the area ba kokra ni say also usan na betrayal o say usua hawa enipa di rambo enipa e ben wo enipa wa yo mo papa enipa we invest in life also omo ye osa na sanye ma we nyina nka community ni mu na awo se nipa nya free. Okay. We fi community a na ba organizational o se we bi wo wa adwuma timi ana school edini kodi ya fa se bia watsana papa na ma menchi akọ JHS ewie okọ SHS okọ ni mfie miensa okọ university mfie be 9 ana mfie nsia ni papa na ma menchi campus o mo nti college wo awo se mo popon mano lecturer bi teacher bi no offer se ba in fact na menyansem no odasani bi ni yaso so wonini ama obetima nyini enti na we parent don't assume that unko na wotete ba. Teacher can society can ni me bebre ansani about spiritual also about so dem a obi say my spiritual mother obi say my spiritual father ye woni me bebre ho a eni pentimi nya no wofie. Okay. Ye fa ye woni me bo a you won't get it in a classroom we nya no wofie. Charity begins at home na ye can mistake kakra was asem no. Charity o di ne ba ni twa say entity pa ye fa ni fie in fact an entity nya na fa ni fie ye fa bi wa bonten ye fa bi wa classroom ye fa bi wa mia bebre inti mawie ni say no ye wo bi wa biological parent that onya ye no because say no class mo ye breaking the father into mother na ye wo I think another 4 categories of fathers. Okay. Womo ye irresponsible. Okay. It papa ye who a parent is. Aye. Okay, for the benefit of moi, I feel na ya joining wo onia TV no. And then your topic ye discuss it and I say that board no you say should irresponsible parents have a say in the lives of their children. Ni twi ne ne tofa bom no. Se wan wa owo ba owo twaka e wo ba abra bomu anna se wan hwe wo ba se wo ye maami a wo di akra ne ba wiase wo ye papa a wo di akra no e ba wiase se wan hwe akra na to a certain point bi a owo twaka bi e wo akra no na bra bomu e na ye ne Reverend Kwame Kwatin e na ye ne no edi enkomo no no ama ibisa ne se who a parent is ama ye the 5 types of parents, biological parents,
community parent, organizational parent, spiritual parent, foster or a guardian. Interfere na yebefa biological no wabechim no oka say your forefathers under the biological. But that's a party be watching me. Me can forefathers na me can irresponsible types. Irresponsible. And your fathers na omo irresponsible because topic na you treating very sensitive into one biemu ya aha oba touch obi any so touch no so you can say father irresponsible they didn't can hear father or a mere irresponsible father aha ono dey for every reason no or irresponsible but what I say but unyaba sa father no we oba kura men expect so obehwe ba no because the many pay irresponsible no you first the word responsible you can't be irresponsible responsible ni say as a father no onimia wo se oye on say me nyama na tia no obo kasa no omo kan se ma emu odipa wo papa say me say mentia say papa wo no obaada akwada no wo se na ma me pe no we no ni ho no bi and I say sex sex it is how the eduabasha from nasi me pese be fifi no we da ba so na me da ne resource ni so obanyim wo ba no so onyim no anya akwada ne boni bia no wo ba no a it's your responsibility say obehwe no okay in fact for the be any option excuse bia say mention no ana na ye nya mane ka no because de bia wo didi wonu mo nsa wo to cigarette wo ye nya mo se wo ye bia sika ba botom kwa wo didi enti for the be any wo excuse so me ba okay aha but you father be wo wa or you responsible in fact according to research kra no on deserve say your friend father the mere irresponsible father on deserve say your friend father okay because the muke say we show ba no a can you even claim so oyo ba there be so what I say and na you won koda bi wo wi ase they don't even know where their father is san koda make say on papa ye mere irresponsible no or ye irresponsible ti koda no wo nim say akoda bi okontimi bi say na ma me say mommy where is my father because all that answer na ma me no call him baby papa no wompo exactly it's mommy ntimi nkyere mu say o papa wa ha because a man say bebre mommy then akwada o you so sensitive mommy then how did he become my father how do you call such a person my father it's your meme bi wa wo mu ye mere irresponsible okay we expect bi do no kra enye and you want vindictive irresponsible father wow vindictive or vindictive okay ma no sure say dey nisu ban tie vindictive irresponsible no wono otimi kwa sikani but or punish akwada na wo no innocent child because of the obani ye no ena na erai ka say yes obi o man is because the maame no maame ni ntwa ba eti yeso oni ska o okay your fathers bi o ha yeso obi ni ska o they have the money they can do it and do it well but or you're vindictive okay if you bra one ware wo maame no ana wo maame no ja no wa na say for reason maame na ni na nto so one ware ana say bbc o montam ti ya no sa pain no ewo ho enti wo pe ekwan bia so de tua maame ne so ka akwa na sofa ena be me bo woni ti mu say won na nshow na ye yie na fa ko ho maame so vindictive no no won show na won be ye yie en fa ko ho maame because no punish maame no okay de to su miensa ay stingy sango fo mi kin no mu ye hiafo stingy no so stingy father won wo skano but it's more than research here so and you the abusive the abusive irresponsible father no onu nim wo hu akoda na akono didi na tem e pede wa wa the floor for quarter sem free akọ we start didi ma mi atem no di wa tem no di ma mi atem o be ko ne scam bi ni table so obi di watem wa obi di watem a
na ba ko bia me gya wo mu about a stingy father no woni abusive omu time wo 18 omo ma so doso na make ba no sa in fact stingy ni abusive no omu time wo 18 omu time wo 24 wo mu no enye so wo ba wo ahwe no wo de awodudu onu gidin eba no wo winu awon hwe no eye din wo peso wo beji ma wo 20 ma wo 20 na die hu ne se wo muta da category in fact research ni kire se wo muta da category bim wo muta ye memo mo ko transfers nimbo bi adi o anti bi mi de me pass si nimbo bi adi eti ọkọ transfer no wa chance wo bi a wo ko transfer so bi ane ba wo I said confirm na adano wo kan wa amen kan in there and now go ati bi afufu fo ni si wo eti on kan no okay we kwa ma on kan no ka se dia sama pa se bia but omu ni mo okay but ba ko abi a metima carry driver for and na kan pesa o man dem aka se ba pesa ba ko bi na nka enti mi okobo ni bi asu ko bi asu a wo ba nya njini mo no onka so wo wo ahwe no otugu wo okay na ewomu na nyame to nsafre no a ana se nkwara ni bi ba ba hwe no a odi a kire se me bani o we bra na me wo sunwan no na me hia ne maame me wo fa me tira ne nchen back ya wo wa so me care about 20-30 years ago ya wo wa na ne baba ko bi aba ne ba ya mu din komos wo kura hwan ba ne o debi on kai ne maame kura wo kura hwan ba ne o ansa na abranti e bebo ne maame din asia umami wo ho enti sa mama nan wi oba na se ebi ba wa kwam na woni ebi wu a the mere irresponsible man na yenu amanika omu sa mama ne de metofo a kire ma se be ma ye irresponsible afani so wawu papa me da se papa se be ma ye irresponsible afani so wawu so why ne papa no ne kan ye na enyi wa fidie no Africa on so Friday dia ne dia ya na emu ehye papa and ade ade pe reverend Kwame quiet nonsense o ye sofo but asem no se kan no fe no o twa wa ha so ye mere irresponsible father wawu car ball erase ball car asan titidie ni bi no abon kra ama wawu ma yenko enidaso wo ho na o wa hwo oba usi enidaso ho enidaso ni be dia ya mo ba pomudi mu dia endi enidaso yes you did Mama net say mama me hoye mpacha nso ya me adum me hoye papa ene de ye wehu we da se adansa otia me so mama mpacha ye wani mu yi yare na hyehyere ho so adum no ya de be hwe ai enidaso ho mpacha yo me no fu papa bia ewie yi wutie me mu akwa babie mu efiada duru sei na ye hia ewo akoma mu nsem dwumedie so me ye ho nye wahi sanse babie kono komo na ye de panso ye twa o senye yo we ni na eka ho na ma enkomo ne ye kama na show ni so ejina ne na so ewie ye di enkomo kitwa bi de afa ya pomuden ho ye wi a na megye mu de amama na wode babie usi ye me ma na wonwe mo ma no we de ngona ka wo easy enti doctor esme fa ne nchia enfama wo ewie na onsi esi afimu na yenya enhyenti oma wa fisha passion kokra na waka cho se 2025 yimo yade no se de esitie bia bebia apose nipedua no edina kodru no doctor say enidaso ewo ho nti wo yade no aye krankro ewo so no eyade se befiri so na wonso wetimi enya honden enya apomuden sanse enkwa wo ho eyade na wo obi nso na sebi okanipa ho enye 2025 fo ye makwan bia e ma sebi yade bia na ni nsade mu ade bia mekayen emfa nto dem na ya serefo e ma mehwe yade gemu se de esitie winim se yade no e ka woto
ba na wo hunu woni a edo wo mo nso a eben wo enti afiwe no yempe pretenders bia wo yakwan mu nti e na doctor e to nsa e dia fro say baby a yade no e de wo akwakodru bia eni da so a e wo ho nti o show e wo na kache ho na yade no e mabiem ye hia se ya wonim se e ye doctor na o hye eni yade no ne ho asem e na ye ka yade no sei e na esitie wani yade no hen e na de wo akwakodru ye pani e de ahade drivers bi wo ho no ma wo nkomo mu de ni se enya bono nsi a he wo ye ne jram eni esika no sei na wo de ma ne bia enya de se kwan no obekọ biem sanse no nsi abai edisum enenam na ni ne nye enti baye de no ahunu kwan mu e de ahyenkafo etukwan me bi sa driver ni a wo tie me awiasa wo ka no wo ka na no pa ene awia nko a na enumre de ne emergency bi ba ebi kro nye passenger ni na ade nenam baby abushia na wo de mu no wo bia nim se wo ye driver ni bibia nso timisi na ya ba wupunum se asomasi obenten fa ye ko ha fa ye ko do wo se o me de ebono nsia mintuka ye bisa sa de ya wo se mani ya me ya ye 2025 ye nkasa sa enti fo wani ya de no kodan elder doctor owusu a wo ye kwantwefo panyin e wo eni da so wo ho herbal clinic na onte ne te enfama ye ka eni ya de ne ne bibia esankan e wo wani ne so a e wani ne so e na ho me pa cho wo de no e ye tebi e na esiso wo de no e prunsuo e so e kekao e so e hyehyew wo sha ade a wo hunu ne ye ebi a ade bi ya kyere e de ato ho no mo a wo besa ade no ye de ben wa na ba bebo wani ase ansa no wo hunu se sa akyere de na eda ho no ebo wei anasa ebo sa me pa cho afiwe ye nkone sa etwase de sani bia ne ba bi a akyere de no eda no emfa ho se wo ben ho anasa wo gina kyere butumi ho akyere de no se de tie na wo kenkan no kama eno ne ehunu ne se wani no eso da ho se maka kyerɛ wo se enkoda na wo mo ebebo ba no na ye fi ase ehye wo mo spectacle so no daachen ebe ha enti wone akoda bi ewo fie wa hunu se ne nkyerɛ ye no echiachia wo hya ade a wo hye ne mienu miensa 1 2 na ne no wo bo ne prepre ne suo efiri so eba eni ade a bufu a wo hye saa akoda no etwase ebo wo nka ye se akoda no ebia eni yade bi epese etete no ewo na brabom ena nso de ye hiani no e de ahyade enti ubehia eni daso ho herbal clinic elder doctor owusu na watimi ahwewani so no e de amawo ade bi a enkoye ewani so no woji e de afiri wo prekope ama eni no ada ho ebi a wakwa akoye operation anasa surgery ewo wani ne so ekowi akire no waye mpo awie nka yade de ebi so ne kan ye afiechi wo hoi abufuni ne ho na memani na ya me ya no makwa akoye so operation afa edie benti en operation no echi no asene ma eba mani so ni na enya ahomeka no bedofo wonti na doctor ewo ho edema se operation no echi na wahunu se yade bi anasa wo ha nkitinkiti bi sanso aba eni ne so a tempa na wo de akodan elder doctor owusu ewo eni da so ho herbal clinic na afi waboa wo pan akan bi e de amawo na niema enkoyie ewo ni so no waji e de free ho sane so se ewo elder doctor owusu akache wo de eye ebibidro so na ode edi ni djuma se biboni edro bia enya djuma ewo ho na ebibidro no so eye ade se eso eni ne so a eye intini ni mu adjuma da ne moje na ni huhura ni e de mawo se de be ya ni so ebetimi ada ho wan ede amawo na ade bia ewa akire anasa niema enkoyie ewani so no waji ede efri ho maka cho se ye no ye de eye doctor ewo doctor no akache eni yade de wo de san ho ekoba bia eye agish na wo betumi ate nemum si yeji eni yade no efri ho a megidi se obi ebisa se abena na odokota no eni yade nkoa eno ye ho adwuma ana mepa cho enye eni nkoa no ka ho asema na se wo hye ho yade ewo ho nemum yade bi nsusu a eje wasabemu ewo nipadua mu ebi ti se diabetes yade no hypertension eka ho ewuti etimi je wo ya pa wa bra wo dwene ho a wo nti ase wo bi sime de no ejina memoma so meti fa baabi enye timu ni na efa baabi timi je wo ja wo je ho a enye a mepacho eye enidaso wo ho na wo hia stroke yade no age wo nipadua no ede aboso enei krofo ekwa ba hu ntimi enkobi
what am pem na se be ye mo achemo wa ha mo wajo stroke yade no e na ejeje wo sa eni da so wo ho herbal clinic na betimi ede wo akagina mu koko agi wo nipadua no aboso efifiri woto efifiri wani ase wo nipadua no mu ba bia enu nti ma wapomuden hu nsam no entimi ensi a eni da so wo ho herbal clinic nti nipadua no hu nsam no begina so peme sa American kanea eni doctor enkonkoto nchia na omua wo emfa yade ahodo a ejeje wo ewo onipadua mu mepache bia wo teke mu wate yen campaign na emum ye number no adana ye boboye no wanya kwan amfa doctor sefre no ebra me kasei sanse ye betena hanuma ye bre no ye kuma bi na emum nya doctor eni no edi nkomo a wono benya onipadua no ho adaje eni wo edi nkomo enimu ni enimu na nea enkoyie no one no akasa enti ye number sa ye de eye adwuma enie 0559 901 234 0559 901 234 and also say 0596 19 8884 0596 19 8884 Miniam unim se baby awo e man Ghana mu bia no hu donti e na doctor wa bia ne branches no ebinti wa mo wo enkran ene ne potem mo modimani echiremu e wo Tabura Alaji Walako Junction e honom afei takrade fonso mu behunu doctor e wo Archbishop Potter School girls honom na encheri honom na doctor e wo Kumase fonso emra kwada so estate na woni doctor emra medin komo emfa woni padua ho wani yade eniema enkoyie e wo woni padua mu no eye elder doctor owusu kwancherefo panya oda enida so ho herbal clinic adansidie no de eyebocho na wani a ekọ ho nso di ho adanse se enya de so ode eni yade no ekọ a wosanso ede babiem enti entinatena ho ema niema emfa wase esan wani yade a etete wo no fani na kodan doctor na onke bi emfa ma sanse ho de wudi dra enida so a ewo ho nti wo yade no ebefiri wo so akọ na wo so wafa wo ho edi 0559 901 234 0559 901 234 0596 19 8884 0596 19 8884 Nijini se de watch numbers no watch na de aka ne se obeti dog ahomem na woni no akasa se wote yenka ewo onua TV so etie bi ewo Akoma na wate se yese eni yade de ye de ba wakachi a wobeti ne te enti wonso wo de no problem no eyese cataract ni bi eda wani so glaucoma o se glaucoma no se de obesi aka ni bia na ejejew ewo wani ne so a ene doctor enkasa na omoa wo emfa wani eyade ho afi we yahyasie ye na yenim se nyankopon a wode yen na free enwuma pass no ode yen ebekọ awieye pa ye hwe ne mu se woni doctor ebedi nkomo na waboa wo ewo wapomuden eho nyame ya adomu a dasene obesanso atiyenka yakraw ampa bedas papa era and then easy Friday edition of Akoma Munsem edu honoma yakasa efa ye relationship eho na enenso ye ne Reverend Kwame Kwatin na ebon komo na ye bisa se oye maame oye papa na wo na wa hwe wo ba na wo twaka ewo akra no na brabo mu ana sa enkomo no na ye bon yakwa bonten so ye ne yenuanu bi edi nkomo emrepem no ye bebo omo so voices no mahwe de omo so eka edifa ho na mayen kan cha osenya me yaduma echina na wotwen 25th of January Akoma health work ye ebemo ye nanti afakuma sinfifi he nyina ne atnetine yapo mo sanse Christmas no aya na niam bebre ekoso ye sha fufuro na sesa na o se enya ahoden na ye de ye edwuma yie se ebe ya ye nso ye bedi yie enti bra ne beka ye ho na ye nante se mo ye keep fit clubs football team supporters edwuma ekoko ahodo nyina fan clubs sorry emako youth clubs ni nyina mombra na ye nante oba na mo adwuma na anasa sorry anasa whatever mo branded t-shirt bia so a mo betimi ahye na mo de aba 5:30 anopa pepepe na ye hyase mo buaye ama ye de dwumedie e de abremo grow fine herbal tonic or say it makes you grow fine midimafo herbal clinic Dr. Time da so otwea herbal powder o say ojane hyewa wara obeba
Congo Ointment and a Dawood Herbal Hospital, Jovi Travel for Jobs and Estate Agency, Esponzaye, 3P Garlic Mixture, Osinumbi, Nenya Ahmoden, Eya Garlic ya, and a penny for Aye Diego Toma ye ton, Onumbi a bois a boost immune system no, blood pressure, SAC no edimau, Oba Ubu Sanauti Yawa, and also Copper 3P Garlic Mixture ni bi na enom. Ubenye bi wa pharmacy, herbal, and a chemical shops in na. Frepiwak Natural, it was 0248 928824. 0248 928824. Kai hunu say 3P garlic mixture no ewo toa ebomu. Na garlic ne da hono eye kokko, ne cover no enso eye kokko. Grow fine herbal tonic enso se wenu mu ato. Onsa ye tititi, una ye tititi. Ubeda sorry anopa. Na honam nyina ayo memremra. Na yarewa ahodo bi na ebo kokko. Enti kope grow fine herbal tonic ni bi na enom na oho ento. Eye koko ene ye dia ye grow fine herbal tonic. Ubenye bi ewo pharmacy na herbal shops nyina. Afi enso no ubete se ne cars etwema eton grow fine ni bi pebi do na nom na oho ento. O pedodo etu na wo so watonwa. Na wa frɛ 0244596532 0244596532. Agbozo Herbal Clinic enso edi fidie ebe show ni pedweme hu yarewa etete wo na ehao na wo hia wa ma enuro ha ma enode aye enuro a Food and Drugs Authority agiatumu intiko Agbozo Herbal Clinic na onto typhoid fever na se emfabaw junso mu ehao nyina obeto ase o enamu yarewa sexually transmitted infections ni na fakọ Agbozo Herbal Clinic obeto ase edi amaw o se de ye na on pese obete kra ni se bema wote ase na obemewu eno de enye ntiko ho na okoye obema no ho adwuma emfama na ntimi nya adwuma yie na oho ento kuma se o de chemso May 5 Old Insurance Junction 0553 417752 0553 417752 enkran or kwashima no be ohini na himfie ho frɛ no e was 0241750282 and at Traffic Studios enso say o printing works nyina fabre no na onye emfama large format printing banners billboards labels for product bia woton bia no ko no be ya ma UV direct printing t-shirts branding souvenirs 3D signage engraving and a branding our caps books and our packages ahodo nyina fa koma Traffic Studios na obeye edi amount o kumase Araga Junction obey Iron Bet for dying no emu frɛ omo e was 0247013561 0247013561 and 0574010101 my embra Reverend Kwame Kwatin ho biom na yene no embon komo o say mere irresponsible fathers ne de eno de wa hwe ba woni ba eho na ye ye commercial break no nti ye beto so ka papa ya ka irresponsible fathers 4 types ye wo emma irresponsible mothers types nso wo ana of course okay de bema oba Aunty Bea me kan say asema ba de bema oba in fact obi ni right say me de akwada be wiase na akwada ni so na ye irresponsible all right essence say wo share akwada the term akwada no a one or ye dependent akwada bia dependent on somebody it is often or ye biological or dependent on biological parent community organizational and as spiritual the parent won ni say sa akwada na odi na ba wiase no o ma na ni so a o so he awufo anim enti akwada de ni say osofa because of obi especially the parent but oba bi so timi irresponsible na oba de because na meaning say be ma si on hwe ni ba o so timi ba aboso na o hwe oba ho na ye bedu ba bi a esese maami a wono nko a se single mother wa hwe akwada no papa no ebetima so da kwa kasa mi so no bekle mu bia na ye di wa me on se bibreka okay because Aunty Bea asantifo enum bia na akanfo enum bia ye ko yiase ayeto na wo ne awo wawo na wesie wa awo ne de wo ba sie wo wawo na ba sie wo na ba sie wo na wo ne awo ne de ba sie no onti enya awo ne awo se sebi ba na bi wa wo gina ba bia no oka mini we kura se ma wo amawo mama wo ma dabi sebio ma no besum na so bodam for kura timi sex
Yes. Enti amfa wo ntwa empua. Okay. Say menye hwe kura ma wo. Because se bi wo mo ma di ka mo kura no mutime wo. Ye wo kuma se nsebe mitunu hu. Bodamfo a woni nsan na bisa hwan na ne bodamfo da ye. Aso bodamfo ni nsan. Sabe so mesremu. Enti wo ba bitima be ye irresponsible mother. In the sense say wonu so wo hwe tibie bia be ma de ne fa so a otimi dwane jankwada no. So what I say? Okay. Na adiba ko ani pensua ne yenti ase ni say. Aunty Bea wo bi shedan ka say mi papa anhwa me ntimi tua ne soka. Okay. Tie ni yo. Asem we sensitive. Wo bi ani wo obeka say o se obi o sa o so vindictive. Dia wo ye me no musuma ye obi. I will pay you back. Revenge. So but wo bi ni wa obesori aka ni timu a kekese me papa anhwe me ntimi nhwe no na de tie ni se wo ya akwada na wunyini a o se wo hwe wa bra bomu a wo akwada no te se me mitie yi me da manyini ba me hwe me life mu a me papa investment e wo me mu ayese ani ni ye no. Okay. And now papa sabi o no ma me daaye because here yeti dem yi obia ye product of papa bi ni mami bi enije. Yes. Papa ni mami bi le share ba bi na wo mo pe wo mo hu and wo mo ko daaye na ye bi ya be wiase. But metna se akwada na mi widi ni mami investment awaye me papa investment awaye me papa investment say na metini aka ho asem e ho na di ada se ma show metua wo soka anase minwa wo ena de ba minimum bi ane papa wu eyiye kwa wamba wo. Wow. Obetimi aba the target calf onunko afefu eyiye ni na ye enso se no minko. One time bi me ye program bi Father's Day program bi abrante bi o say osofo edu Father's Day am person metie radio station but then me ni ye ka me a mi chinchin me fibia metie nka osofo mi ni hu me papa sesi a wo kwa me de ka bebo no. Just imagine oso hu ni papa so nam kwa hu a o de ka bebo no. Biological father wobi what is a serious ne papa yare na owo injection owo pani ade wo injection obo na manewu obo na dubone and say because eya na eya wo eya na eya say o papa ji nani at the expense of school because ati bo twa say papa ni wo a nani ji emu no ne manyina nko school. Yes. O ji nani at the expense of the school. Otontade tompaboa duro bedemase. Oni GHS abe wonte, SHS abe wonte, university abe wonte. I think my last boy. The hostel ni the fee paying last week ya me catch when this baby. Anya better. Bro na be asofu dwuma yi de. Ukoye program ni abreso kaka, we see Christmas me defo otie me the baby be ye na be kama fee paying any hostel papa ndi Jesus way no ma jini sikeni nyina utase wo bi so awo wa tuni sisi mu de akoda no so obeko school so obedi di o kaneno adi bia na wo meso ewade na masre na ejai kaneno se mi tu kwan na me ti government transport me fikuma se kwa Accra me drive nko Accra especially by other regions me drive akọ me ti government transport mani eduru nkurasi ni bi na wa Accra road isu no ebi anopa be 6:37 na me hu sa akoda bi wade nyane anopa be 6:30 no o shata de na ne yefra ekapu mi bo me ne na misu anti binti me ye do say yes na me metie butu city so mitimi we adentra me bi say no questions say akoda we anopa be didie because at 6:30 na me tika mo no me nim die me masori anopa o mu bedie no me say akoda we
also na make divine shifting bi ti sometimes ya na makase akwada yo gina we se nyame ehu ni mobo pa ma obi amba shift akwada yo mfiri ba di gina ya de shebra say. Okay, papa, you are irresponsible mothers so before I be call agbozo no. You be some boy irresponsible mothers no type no so na me call agbozo herbal clinic na me no ending ko. Irresponsible mothers dey ba ko pe no so irresponsible. Irresponsible. Because my media so long as wimbo no me book na me cho me friend world. Okay. Because shebre nyina e won ye hihye no. Okay. Nti obi ba be track pusher sebe obi ba be kaya yo obi ba be wey obi ba be control obi ba be doctor lawyer president ni nyina wumbi ya. Nti e man de ende. Nti oba de akwada no oda wumbo no 9 months no woni na bondi. Nti se be man ni kura ye born through away. Sabe ka sa tase. Born through away. Born through away. Ya yankwala no. Akwada ye wonu a oni papa ne fe ni born through away. Oh, okay. Nti se we are bound to away kra uma menu a we dan ye midie eni so hwema obo asesa nti ma midie hwe bible mu ye won koda bebre we ho a enye omo ma memu ankoma anye yi ma midie o machi saa okay nti emema ne de no eye 4 oba ne de ne de ogina ho ba ko irresponsible mother ye be ko agbozo herbal clinic na ono so ye ni de nkomo tiawa ye be ba se ya ne ya bebisa se ma me anhwe ne ba na papa so anhwe ne ba owo chefa e wo ne ba no abrabo mu enyi we fidie no emfiri ha yenko agbozo embra sese ya eti say ba che na afisha panso yo yenko agbozo agbozo e ba clinic yes no man has an expiry date no man na me man investor mo ani die mu agbozo e ba clinic una me so ne nya ba yesrew shere akra no anu ahwe na mama why ya just so dia ka ho amekane hia pa agbozo e ba clinic ya be pim organ na mu asisi anu kase yen kura batane ya miensa ye wa akra tema na kumase na se upiem wo akra ye wo kwahyeman a ye ben kwahyeman ahemfie uduru kwahyeman ahemfie akra ya wo ne kura be so nsade wako agbozo ye ba clinic wo uduru tema nso ye committee 25 Savannah Junction na upiem so kumase a ye wo de chem so May 5 Old Health Insurance Junction so ha ene ye wo na ye ninkramufuo masala chi no na edi nhwani mu ye adwuma free Monday kopem Saturday 7:30 anopa ni apon anumre 5:30 agbozo herbal clinic we problem say na moye de agbozo herbal clinic yesa yaye bebe na de yare na yesa na boboso breni nti ebia no mammo oyade so nenso me de na besiri betudwa bibia ha obia wo frɛ na doctor befa na ono so ene wo atwetwe nkomo na bibia ayekama okay yade yesa pagedi kampa ye erectile dysfunction because I say na de ade ya ye ka say erectile dysfunction e bedman enya adwuma awu eda form say team agbozo e back so person be man gina say police aba nko ade a na de wani a kire na so ye wo kumasi di chem so May 5 Old Insurance Junction so wa e na ye wo ti be ma de e ma oyire mfa wa de no enchiche therefore ma bomode de wani a kire agbozo esi no man has an expiry date enti ma enfie wedi no enye problem ana barrier ema yesrew baby a wotie bia no motutu nika no aba agbozo herbal clinic ye na so ye ho bere ma bi so wasim de me bo adwuma pa me hu se me bo adwuma na so me de me ho ka wo ba se ya krr panyan no wajem se ya no ba hia enche na ne ho aba na se yi emema hwehwemu tre se yi mema 10 ejina wa emu 9 beka se ye de ne wo ba da enche na ye ho asane se wutie okumase a no afre 0553 0553 41 77 52 0553 41 77 52 na wutie wa transfer so no afre 0241 75 02 82 0241 75 02 82 wutie wo temanso no afre 0557 40 26 96 0557 40 26 96 obvious one be man na form aye kete aye kete aye tia
so be say be ma ye pagya mu nko ama dia size bi apebia na do ani akire abozo herbal clinic ye be boa apagya mu ukwa kire doctor me pe we bi size de de wani mi bia na mpe na doctor nso ama that size na ope oba utie ye bia okunu ni be ma da na ha mu no wani nye ho o de wa ne nkasa ne so ne sabra na ebe kire size a ope na ye ma size a ope ni bi obi nso wo ho a odun so ntentem obi dun so ntentem odun so a otinka se ebia kam so ya emma ben se odun so ro mi kokura emma obi hu ase wase ne ho obi won so odun so na emu ache emu apa mienu unya sa symptoms we bia na ebo nka ye se u prostate ho eye aka nti no sa no entwen kura ntempa na de wani akire abozo herbal clinic na yenso ya hwe ama bibia ay kama ye adwuma fiti Monday ekopem Saturday na Sunday enso after church e what offer ye bie na 5:30 yapon ye adwuma from anopa 7:30 to enumere 5:30 abozo herbal clinic yes no man has an expiry date enti die ha obia na de wani akire abozo herbal clinic wo ye be hwe na ye tuti ama bibia ay kama obi so ho akoko kawani pra ka se dankanuma ha ne pa koko afifiri ne ho na wo pusa nani bi wo kro timi nu na sumu a bo so koko na afifiri ne to se bi oja na ya moja nko a bi pa cho sa wo sa ha ibia na wo bo modin di wani akire abozo herbal clinic na won so aba abeje wayarisa yaba se ibesi esi awaresem ene ha bia wo man merima so ama anigye abafie ti wutie okumasi anu afre 0553 41 77 52 0553 41 77 52 kumasi odi chamso May 5 Old Health Insurance Junction so wa na yewo ya ni nkremofo masala echi no na edi nhwani mu upie mu akra ye okwahyeman ebe kwahyeman ahemfie account number near 0241 75 02 82 0241 75 02 82 na okopie mu so wotema so a no afre 0557 40 26 96 0557 40 26 96 abozo herbal clinic there you see no man has an expiry date a man so because na doctor mo buy am nkaye there obabu o ase bi nkabo ne wona se pa na ono nso so wo ha bi ade oni akire mu abozo herbal clinic obi won so a oni bani machi a ensuo na ekọ oba no ye sime na sperm ye nkwanwa no wom no ekọ oba no ho a na asan aba abontin wenti oba no entimi mfa furu enti se eye aba ana se awom sem ana awo na opa na no so wodi wani akire abozo herbal clinic na won so wakọ jiwa yarisa na bibia ayekama yes no man has an expiry date ti wutie ya ntempa now day wani akire abozo herbal clinic okay na yeso yahwe ama bibia ayekama me be sorry si message the numbers no okay asa tudwa okay na wa frɛ ye okay uba kumasi aye wadi chem so May 5 Old Health Insurance Junction so kwa na yewo upie mu akra ye kwahyeman aye ben kwahyeman ahemfie enam di mpa ye boye nti aneba kra ni babia ye clinic no ewo na upie mu so tema so aye wo committee 25 Savannah Junction ti wutie okumasi a numbers ni di twa to ni nti mesrew no afa obidie no atro all right utika mu so a odi ye bo usi form afre ye na ni eni nkomo kumasi ye 0553 41 77 52 0553 41 77 52 na account so ye 0241 75 02 82 0241 75 02 82 na temanso ye 0557 40
40 26 26 96 96 0557 0557 40 26 26 96 Agbozo Herbal Clinic. Yes, no man has expiry now date. After we chat for you were ultra modern machines. Ultra modern machines are oba ebe your labs are your test. Yes, over yes in drama say jokoko no. Oba ebe your test na ye hu adeko dia poti pa tia e how Sanyama wunu. Sanyama wunu. Me da say. Yes, no man has expiry date. Agbozo Herbal Clinic. Akoma 87.9 na osan ahweye enso ewo Onia TV so. Akoma mu nsem eba so adwada kopim efiade bia na yedi dwumedie no yede ebrel 1240 ekopim se no miensa ebebo se wo how bi wo watiti bi ensem bi shaw so na wo pe ba bi dia kọ na yaboa ama yakasa asem no edi amawa na wa frɛ ye number 0530 507849 0530 507849 o fresa number we ya de how bia no frɛ na ye no ye beboa na ya pɛ ho pomasi bre edi amaw ene nkomo no ye bisa sɛ sa wo ye maame sa wo ye papa na wawo na wan hwe wo ba no wo twaka wo wo ba no abrabo mu sa enkomo no na ene ye ebo ye ne Reverend Kwame Kwatin ene wa ha no mo sei na yensan enje yaboafo enkra to kakra ye wi a ye kwa mountain so no de nkofo kan ye no so ye bebo na mo so matie ne nne ye be bie phone lines no so na wo so wadwen kire wo enkomo yi ho no wo so wa ba be kire wadwen Power Specialist Herbal Hospital o kuma say owon kran ono san water krade o say hepatitis B A B C D na E de fabre no wo hrawa no ayekese osisi oto ase eya oya osisi ekoso oto ase ho no eya oya ya friend sciatica fabre na obehwew unompemu nyina ebubu nan eya oya ulcer ene kompo bibi etete o de fabesin ko Power Specialist Herbal Hospital na onhwew kuma se o fe yasi Lake Busum twokwan ne so a na obehu Jazzbro filling station na obehu no ye taifre ho Aya Junction no si won mo pepepe a obehu se Power Specialist Herbal Hospital eni enkran o kwa benyapoku ase ACP Main Road eho na obehu ohons omonso ewo ho na Takrade Anaji Estate oben Anaji MA Primary School no obehu omonso ewo ho enura Food and Drugs Authority aja tuma omo eton eduaya herbal malamix eno so wenya malaria kopebi na enom herbatin herbal mixture eno so bua ebusi immune system no jiri gajiri herbal mixture emema mo na ensem kopebi na etimi eye adwuma yie ma oye eni enje ho cough care herbal mixture sa wo bowa kopebi na eduaya herbal tonic enso kopebi se wenum ato obenya bi wo pharmacy chemical na herbal shops nyina na wo pedodo etu ana wo pesa na eduaya na nkasa edi nkoma friend no ewo 0244 544422 0244544422 and 0200383831 home sweet cereal legume mix and to say so breakfast and I aduane on pese obedidi no aye kakraka pa na wo koda kra wuntimi ndadia for home sweet cereal legume mix eye wa no pa aduane ene wanwumre aduane eno eye wheat emo na soya beans ene ye dia ye udi si just so 30 minutes pepepe na aben fanchine kakra gum esichire kakra na milk kakra na udi egum umpemu bia so obetimi edini saa ubenya ahoden na obeti de enso ewo wanum enkra di empenyimfo di enkra omedi afis bosumi nsia ekono nso obetimi akabi ama omo ama omedi Poku Trading KJT Dr. Mensa Edum PZ KO Adishare Market ebuakwa offense tanoso atonsu ho nyina ubenya bi aton opedodo etu ano wafre omo ewo 0246 697358 and 0546921728 Charistic Ventures and so the Zahara in Lupano Ababontain Pebito nenom na honto Zahara in Runo sa honam ya pe Zahara wonna munsam enko yes Zahara in Roni bi ewo ho na afi so yarewa hodo nyina pe Zahara a ye Charistic Ventures in Lupani bi na wonso eto na enom also pedodo etu aton wa na wafre 0246 348334 and 0248569335 apomodemre nyame yaduma ukwada yede apomodemre ebebro enwumre no so ekopem no nkono ewo Akoma 87.9 tiebi nehia oduefo abnadepa na one adoctorfo ne enimdiefo enkasa emfa ya pomodem ho na monim se bosomi ayesimi January bosomi cervical cancer month enti nyame yaduma ukwada
ye wa be kasa e de afa cervical cancer ho ema e kwa ye bebo ye ho ban e de afi cervical cancer ho eno ene apomudin koma nyame ya adoma ukwada ye de ebe we duru ho anu wetie bi na ye nko glam bite na makeup enso nsiesie ho ma ho enye fe ba bia wukọ bia so opese ye o makeup ema wanim eda ho dia enko ba bia emfa wani hwe ba bia glam bite na makeup ebe siesie ho ama ho ayefe fretina e wo 0243 451876 afei yes Simbra studio na ye ne papa ending comment afei ye ho categories ni nyina 4 types of irresponsible fathers ye wo de mere irresponsible father ono de chese one se wawo one se wawo vindictive irresponsible father ono de maame no e na wo punish no nti wo punish maame no e na won hwe ne ba e no ye vindictive no e na the stingy irresponsible father o was canibio enye se onya abro so but obetimi ahwe ne ba no nanso ne sa chi eden nti ono enso ede no e na abusive irresponsible father eno akra no hu wa na ho ye ne hi obedi watem obefa de de abo enso scanibio so gun table so a obetimi ede ahwe eno ye the 4 types of irresponsible fathers eni aka se na man no so because enim se man bi nso ehwe wo moma e man de ye de na gina ho ba akopɛ we are irresponsible mother we are irresponsible mother son say womb no ena papa kan no say it is the world it is ehwo no ena ye nyina ye hyebra ne bibia ye di free ho ba it is wo ba na say mere irresponsible father vindictive irresponsible father stingy irresponsible father abusive irresponsible father o ma me ne de o de ntuma boy yam na wa hwe oba no so emu nyina wa hwe ne de na o de o ye very irresponsible ana papa me boa e be fa phone emema phone nya dia ma wo ya ma me no okay enti afa ni yembra ye main topic no so na answer na no me enko hwe omo a ye ne omo kasa wa abonten na ye bisa omo say so obi a hwe ne ba owo chefa e wo akra no abrabo mu ye enti omo de ni wie ye wie a ne ya baba baje wo de no ye ba se say ya ye enti de nkofo ne ye kai acho akra no nyina ompeni nti onye twaka bi wa akwa no nipa ofa akwa ntete no hwe no ma abofra benya bebi pagira no saa nipa na wo twaka wa akwa no wo sasa wo mpe woto no kyene na so obi anhwe na nkobe yeyem na bedu bebi a wo benya twaka bi wonu nti nipa ko ne twaka wa akwa no so ati asese oto no kyene ya na sabi akwa no suofa no ko no wuya nka akwa kwa fa no na wo kenya twaka wa no nti so wo ya bema wa anhwe wo ba woni twaka wa abofra wo ya oba so wo no wugya oba ho a nipa fa akwa ntete no no wo twaka wa no sasa wo mpe mojamu odo wonim se mojamu odo na enafom so sa se abofra ebeto na ache no obi ba fa akwa na atete no mojamu ransa be twaka wa no na mpanifo so no atena ase akansem bia se wo ka kyerɛw na wo mu fom so no wudi tumansa na wo benya twaka bi wa akwa no ai ya nja utrasa edo bra obantete ndefo mo abofra ne tete ndefo ba fa abofra batena ma abofra ba hu chese ne hu egware anase o ma ya de hwem form online no ondefo because abofra ba hwe ne didim o yare a na talishem ne sukuko ne bibie mu utu akwara jeje ma obese no ba ya de hwea ma Ghana mani ebuhia nyina nti owo a obafa abofra ba hwe abofra ne se no wuda ma akra ne nye baby page wa woto ne kire wunyi twaka wabo abofra no ho me adwenkyerene be ma wo ne se wonhwe ba na wo ba akra timi wo onu so timi neglect akra ne to be ma wonhwe ba woni ba me da me ba no mebo modern se mehwew but wunyini duru ba bi a enyem na meka cho se papa no enhwe no because won ka ho na ye hwe akra ne but akra na nyina nya ba bi asia woni chefa wo me to me ne de me allow akra ne se won fiu so wo hwe ne dia akra no wo Akoma pase wono so ne papa no me mom de me nka hwe nkyere me ban bet akra no mom so wono enkra brem na me tete akra no wo hwe agya do be makra woni bi so wonya do ne tema ne ayemye se wo de be boa wo ba no ebeta wo ba na chi na matimi atete akra me wonya ba bi asi na wo da ne nyina ma single mother se wono nkwa hwe na oduru ba bi a ade na wo kɔ press wo ba no no yamfa no se akra ne bi anya se papa no bi rebi ho akra ne ba na ka bi onam so we papa no pese utu ofise o ho kwa so utu fo woni authority so so utu akra ne
mema obi atunefo a mekọ akọ panyini bi a even me falifuo bi na me de na akoma ne so ontunefo because woni mafutu a enka wo de en kwa neglect na enya na even bibia si akra na akoye enkra bone nsem na obekire se wo betunefo wo tu hufo anka woni akra ne nyina atena eboa ma akra ne nyini ma wo be ye panyimpa enti ano de wo papa no ni twaka wa akra no so okotunefo se onya isuban na owo mu enya de a nko twaka bia wo nanso enam se busua na okowale mu no e de na ebisa nse na wagya wen wo papa wen enu na beba na nya twaka wo mu ne se nya sa de a nka wanhwe ba no enya de nko wo twaka bia wo aware no mu enu de ni hina gina kwala ne so eche se me kura me gina hoyi papa anya de a ohwe me o wale bebiri oni ma be 11 na wo ye enti ye no wanhwe ye ba ye no anka sa ne enyini ye no ye mpa ni mugu ase ye enti no ene ma ye nsuso ye twe be ye papa se de be ye papa no nsuso ye nsuso ye behun se ye wo agya bi wo ba bi a wo se ye hwe no na ma enmonyam hye no nso eba ye ne nkwala no nsuso ye so se fa se tu bifo ye ne papa nhwe no ho a be ka se na mi de me ka kira ne se e ma ne mfa enye asem e kire se de se wo hwe agya no a Nyankopon e be hira wan obehira wo me mfa de papa ne bone a waye eho na nka se me papa nhwe mi nti no me so me nhwe no eno no emwa ema nipa wo nkon kan e wa abrabo mu ehun se wo pese wo kon kan wa abrabo mu a se de kire sem ne ka se ye ni agya ne nani no ne nhwe ye gya no no e wo se wo ba no se wo papa nhwe wo kura mpo no a ibibia fa to nkan na hwe awurade anim se de be wo so benya wo nhira ni nti no bo modin ase wo behwe wo papa na wo papa no so no ono nso no so no ate honom na odwene kwa kire se ah me bai manhwe no na nso so no enam de waye ama minti no ono nso de obeka ne se awurade nhira wo na ye nhira ma wo ankasa. Oh, okay, first de na ade a ye na nam ani ya par mo ye se on so ra no par mo kwafu mo a ye yiska to ho maame o so re ku school a fama no enti ama enen kwara no mi papa nhwe mi papa nhwe no enam sa de no so what has he? Oh, I don't dear. Sabe, depending aquarano. Send me say, we be meeting my cousin Papa Swan, but was supposed to say as a mission. It is sanity. I had we're free muscle. Me the meaning to be cousin Papa or Jamie. Aye, you're a part of my minion. Me now, emi. Ti se obi tie na obi hwe ye na se oye papa ni papa na ne maame eji ni man kra bi wa. Oh, ano de e depend na ka so bia sabe wo free at once no ba wiase. Anya at once e na oba e nti no e so hwe no ara e so bo mo de hwe no because won timi fiti pakupa me wiase e de obi ndo oba Pastor Debbie, oni ni maame ni papa ni chaka. Me Pastor Debbie, oni ni maame ni papa ni chaka chese wan hye ne ba. Wan hye ntoni ni chaka bia. Sa kra no no pese hwe ni maame na yi ni ma na ni papa ni yi ni ma ba so hwe no. Eno de sakwana atena se no hu se de ni papa ni maame ye no won papa ni maame ni ho. Enti oba ne nchen si be opa ma cho na se bia meba me so de me en bia ahokire ana se na me fa mu nti a menti mi ahwenti mi so fa me bone kye me na se bia wade ye nti na bia meba me se o me den a me na me do ba wi ase ti me po acho fa kye me ne ba na fi na koma mu se de ma me papa ka no efu pepom a akon so be je mu amanaka obe se hwe ne ma me ne papa en fa se akra no yo ba ware de ma wa fa ko wa ne papa na hwe ba yo kia se papa ta na chi anu so ho kwan so you right papa na say papa na so baby ana obra wan hwe sometimes na mu oya na so ba de den e den wo yo papa o ma wuntimi nkofa abontin sunu su fa so fa papa ni nwuye no nko ade papa ne tiase ma me tiase nti e den a wo ne papa na nsu sin no wuntimi nkofa abontin sunu nti e den a
obefa ne mam no apanacho no abegina no wagye awade no na yefe eye enkofa ye ni omu edi enkomo ewa abonten omo so adwenkyere emrepam ni ye be activate phone lines no megidi se ne de musumu wonsem kapa na mayembra studio Reverend Kwame Kwati ne wa ha eha na question ni nyina ejina ede mame no Reverend se wan hwe ne ba se oyo ba so ye bema owo twaka ewo akra no abrabom at any point in time ewo akra no abrabom my Kelesian your boy ebrebi wonyasa issue no okay my Kelesian na Nigeria ni player bi na fa ni Yakini yenim se Yakini na ne papa ye Ghanaian a free enkran okay popim say World Cup bi a Yakini nfa Yakini kura no obobola ma am so retire no wasaba Yakini be hihye goals bi ho na ne papa ebe so se me ba ni Yakini me ba ni ekoye nsem bebre ma Christian ne papa ebe ye nsem bebre na na me ka bibi se Aunty Bea akwada so wonyini a wonim ni papa ne maame investment a ewonim na lady ba ko bi ye ka investment na nyisi kan ko awo okay on say for irresponsible fathers ya me kan o masemi ye papa bi wo ha onye irresponsible person or vindictive say oyi die oba no ne ne wo oba no ti bia bi odi ni fam oyi free ho no de cha obetima hwe ne ba okay but what you say vindictive ne say ase o tua kwada ne ka o tua maame ne ka su akra no me da se o tua maame ne ka maame no tua ne ka na ai sa maame na ye ne bone ene ne ba no intime ma uska ena o de ahwe akra ntime ne shi maame no su akra e don say o kase bi say o de hu ahi yes e kum wa ye mmoa eno anu no yes e say wo ye na hinti o krama na mo kwa wa fa ba de bo krama na ku no right so wo na wo bo wa ba asa wo na wo bo wa ba no it is a wo ma sa maame no ana papa no ade oye wo na ehye wo ani nti wo ye se me ware obi no a wo di se ehu asotwe ni gu akwala no so se wo free wa me di sa kwa no betimanya papa ne maame papa no ehye no yo papa bi wo ho a wo asetena mu nsem nyese bi a onpese ohwe ne ba wo asetena mu nsensem nti ebi kura na no oba no ebreki up no oba na fa nkwada no mfa na wochi obi frɛ me one oba bia wo miensa enem se bibie si wo ntem oba na koyi nkwada na free school a papa ni nim so mu wo no e de nkwada na kɔ on do so o de o madwane na nka chen say yes once a nkwada no ye ne mane de o mu wo mu wanya hwe ba papa ne pese ohu bebi nkwada no wo na nkomu so tima na sede enti ye wo case bi wa oba bi wa wo kwa wa fa ni mani na wa close nachi a wontimi mbemu papa ne say na ye mama ka story bi esi nkyeo me baby otena US me one of friends say papa me hu oba bi ampese me ware no e no oba down no di oba ne be kire me ti story you me yo mo counseling na do baby na be ma na fi US ne ba be ka chem say papa mpese me engagement no me ko gina as a father okay no me say na o father way no so me father there because bona man ye kura won't me mba because wan hwe yen nam say na last time I hu papa ye da ben o so me hu papa ache nam say kona ko bona man ye ko be ko bona man ye so ko ware enti eda o be ye ho ade no papa ne bai me so me koi anti afedi o ma ye wadi na wi me wo na me bai me yire no frɛ me say papa woni ma asem bi esu na me sidi asem o se me kunu na o ye ba no fi US ba ya o be sha ya ware yeso no wa sa ko hu girl bi o pese o ko ware no na me say obi a wa wedding don't me ware bi o ama ni papa no a wan hwe no no ni papa ni me ko ja no ama na koye oba ho ama koye oba ne ho ade wow wanda me ka che again say wonim bi esie
adenti na papa wan hwe ne ba ati bi tiase mi papa wan hwe ne ba ne ba no be 10-50 years ko hu papa ne da no sa papa yi betuma ko gya ne bayi ama wakoye oba fofo mu ade o de repa na ni wo beautiful that's it we need to repa na ni wo yo oba bi wo jai be ma on oba kan the side of the story akire ne ba no dia o dia say be ma no okay e dan kwada ni betie wo papa story e ni say dia ye ma mi ka ye no picture ni nti saa no ma sha say developing love bi o menya da no for the father okay enti o papa bi wo wa on hwe ne ba wontimi mbie mu no okay because ye only opportunity bi atimeta ka se oba woni be menya problem akwada ni nti men ka story bone enfa be ma no ho nkire share akwada no because eye dey obati story no na kwada ni wo mo ti story no mo balance story na wo ma menye die no enfa they begin to even love their father na one show woman better than you okay me that say yo enche bia ye be call Dr. Mensa ho na ye no edi enkomo na cho ye lines no efegu honom ene Dr. Mensa kasa wie ya na ye bie phone lines no 0243114497 ena 03224980335 me ba mesia me bisa papa say so in all this no papa wan hwe ne ba me pese papa si su prima me na papa no ntimi si su yie ma me papa wan hwe ne ba maami a wan hwe ne ba at the point in time owo twaka e wo ne ba na brabo reverend edu say nyame chede o say yes enkofo bi su say yes ebi mu su say no Dr. Mensa o say yes and I say no oni twaka wo ne ba me da say papa wan hwe ne ba oni twaka wo ne ba na brabo dada ka say dey am say no me da say papa edi entia 1 minute no Aunty Bea woni onipa bia wo a eyi wasede say so hwo exactly Aunty Bea me mentimi ni dia bontin wonderful if we say me dwene hu say sika ana 30 Ghana ana 20 cedis a me kwa spend e wo ba no ana beto aduane di Aunty Bea beto ba 20 cedis ni atwumako responsible na bi ni o pa enum that's it bia anyane de Aunty Bea me mentimi na no kra na me ka cho me da se na se de nyame ebo yen a dane da oka mi nu mi no sa e na wo de akra no ba wi ase praise God woni wo hwa wo na wa hwa ba ba Dr. Mensa pato fa be ko in fact me was your story na em e ka me kuna miti ase na mama opportunity na ni ye ko ma me de papa wo na story na mo ka no em de pa na ni nyina nso e ka ho bi yense onyame me nuanom ebi e wa asem bi omo ka Aunty Bea em de pa titu me nuanom inkramofo omo ye omo se onyame ma ye nti ase da amen na waje so amen ye nyina nya santi ase na ye be ka bom se ma adwuma na ye no praise God e ba ko onyame nshaw ne ba yo sabre ye dru aduro asoye ye ka aduro asoye nso eno ani Dr. Mensa Dr. Wonder mami bi Dr. Mensa eti da bia me ka se eye chi eso da hepa unim mami adentia 2024 Dr. Mensa e de ade foforo bai ya gitun 2025 ya sha ase mami bi edutwam adentia Dr. Mensa se me nkanchi obi biara o hwe yen na o tie yen se o ba Dr. Mensa so ya fa Ghana card oko digital eni o de fa Ghana card ye meme de yi na ye hu se o ye Ghana ni mapa fa bra ya so ye e ka bia o de bia ye be chemienu tu yes on za wo tem say nwanwa e ka bia mami na ebiem enra asembisi ya so ye ni nyina nse omo wo Benin ene nkru agudo azim don ba ya so ye na me sese o ba ya so ye na se doctor enya nusu a aya nya aboche efi se ensa ba ko mienu na eye adwuma nti o ba ya so ye anya aboche mami bi hwe yen hwe
ye ka ade bi se sasa ye be try say ya na obi nim say ye be ka mi fofofro ye ni hwe a ye be ka ade dada na hawo no eno na maami bi ye be ka che o say onyame mfo onipa bi so a wonim de na onyum frim praise god sen cheche amo cheche ya de dada na ho ba onyame afamo so say sa ncheche we enkoso nya adwuma obi aye bi ye ntie maami bi ene da asom ye tie entie sa na tie enu bebre ena onyame nam ne nkoa so e de aba oman ganam nanso de America nyina nse dane da ye bo Dr. Mensadin adentia me se wodie wadwuma yi a nipa do na nipa pewa asem maami bi hwe 2024 ye ka sasa ho asem sasa ya de a edi nipa nya na ye ka ni se ya maami wo be ka sa sai agodie impokra no wo de ba in spiritual ye wo sasa edi nipa nya e wo ho Bible mu nipa bebre efomoye no mo fomoye no onyame mo kwan mo dwira wo mo wo hwe tresemu a okadwira e chese nipa te wo ho efiri bone ho eye sa ne tie na ekwan entimi mie ma wo sa udwira wo ho a e makwan mu timi bie ma wo eniema asisie na wo gye wo ho a enye no ekwan mu timi bie ma wo maami bi na ade bi a wasase su no ye won negative e won positive e ho ya nyintum sa bonsam ye bi onyame ye bi eni ti adwuma kura maami bi ye no onim eduru me bi a na no ma ase abreki kakra odwere ho ase won hyeda ntia ase to da bi asika bi timi to nsam sika nka timi de ya de papa ba maami bi uhunu so to da bi a adwuma bi a wom akonya nka ese e de o kira so no enye ko de do be kira maami bi an kura na me ka kira no ofan no machawa obecha sa akopim tam wa obewu ye mfa ne chawa bomodi so obe kompai bom na obedwira ho se de mekan no fasasa duro dwira ho eya hama enya bibia nanso ye dwira ne de onim okay enti onyame di sa etie no ama Dr. Mensa se doctor titi ayi ahama bi ti se kunkum bedi machi adwira tami ewu yenya hwanhwan ne fafra na ne ma enfa nware na omu di dware a wo wa kwantuo ayira maw wadwuma sem aye basa awosem aye den se omu di dware a na ekwan motimi abia ma hu Aunty Bea unim se 2025 ye besimi yayi na Dr. Mensa Nyankopon adom ne badi akoye aduokono miensa 93 wow ani ntimi sisa awosem ye de pa maami bi na ano ye den a tutumrika ne bra Dr. Mensa so ye enya chinje ebisa ya wa yare bi o ye friend hemorrhoid maami hemorrhoid ne ye koko yare sabi impreduasa ba ma bi wa sabi oja na nan ya maami sabi moja se ya pam koko yare no pese gu animu ase a sabi e free oto akwan oto kwan no maami bi eya ni ebie ya na ahyase edi mojatuo ahyase de obema ekuta no na ahyase eye mmere eye hemorrhoid yare enti uwo na sa yare ne tetu a maami bi tutumrika sa yare na ye nananom e friend se osi akwan sa osi akwan na Aunty Bea se oyo ba de nyansa be ba betare wa wode na no enti mi ma oni ohuka ni hia nsu na ese nkeko wa wode num no enti mi penetrate enkwa wode num dane da no egu wa wode na chi enti ya na hwiagu na be de no watimi atoreba mesaw se yare bi titew awosem eniema bi hawo na ejo nsabamu a tutumika ne bra Dr. Mensa ya so ye na yemfa bibiduo kroje fiko emfa nkan maami bi hwe ebrada no na me kasa ewo afidie bi so efie bi na me wosoro no a me be kasa no ena securities na wo fom ni dimbirika be frem se me mra adan mitisi fom a ani di sam ne se Aunty Bea wo ye adwumai na ye be frɛw na anya nguase na ya abasobo a unza de papa ni nyina se ya maame no fuo bi omu free beni atutu mirika ebaye ba ko beje dia onum enubone okay wadi nka beje bi ena nyame adom ne ba no asini yie wagya enubone no
then what tree ba konso sebesimi enko e ano aye den sebesimi enko na ma mi bi minim omo me kwa ya o kan se me nchia ne nsem kura no ase ehu abo me na me chia no na obusam se Dr. Mensafo enti de ne ye kan na ye no kure me nam din kan betoye me nua nso ne ba e na matwe ne firi beni na ye bedi dwa ha ne ye de kɔ e na maba se ono nso mra me tobi na anti bi enwanwa na aduro ne ye kakra bi ene ye friend all season saudi she bi num no bɔne a ma me bi me se sa aduro no wodi gu ne yam pɛ ana wodi fraduane ma ne pɛ enoa no ma me bi sankia ti ye sabi mpraduasa obefi ne yam no ma nyina wow enu bɔne bi a ono bi obefi na me nim se enuo ewo ahamam sa eya hamao na so obefi bi bia enoa no efuro no enya de asabi enu bɔne bi ote pampan a obekɔ ho bi o enti wodi hye bi num no bɔne pa na ano ye din na ehu a Dr. Mensa asoye enko a ena ye saade no tutumnika ne bra yasoye na yemfa aduro emaw okay ma mi bi yenhwe sa aduro ameka ho asemi yenhwe ya tulidi halitosis okay eyo obi okasa na num yi nka yare we na de bi ameka no mesi enu no obi wo ne ba wo so ade to ne ba no sa halitosis no ma mi edini ye ne de so ni ma de ko edini ye ne de na sabi okasa na wanum yi nka ebon aden yenhwe etitu free abusua ho odofo wunya bi da ma mi bi uhia odofo bi na ne kasa nwatwe no ho mesau so kasa no wanum yi nka wanum bon obi anti bi sankete ohome keke kura pia bonte a home na eba no eye nyafu ebo papa enka wom da Dr. Mensa so na yema waduro na otweme 2 weeks maame so onum aduro no wia enka wotibia ontibia mu da enti ba bia wo bia tutumrika na bra yaso ye ewo kotwi gini depo ehwa na ewo enkran so ye wo Madina Zongo Junction baba betu ye se de bidi nka kan no oba na ukuta Ghana card ana unkuta Ghana card empokura na odie bra yaso ye se de tie bia yare na akwakoduru bia no onyam fa Dr. Mensa so ishiala obesa wo yare me so omo wo akwantuom no ma me bi de bia ye ka me say o pay yaso ye na bamode so benya ye ya na ye di aduro no bebrɛw esne se wo di besi unua bi eso susu di nipadie edu na bi to amoye sa program no ye susu nyi nipani se ye onua o maame o papa no Fred Dr. Mensa ye yankasa da ye mfa aduro no emrɛw na won saka ye nche na akwan na kwanche na de wo ho eye tiawa nyame adma chi no pa Dr. Betran se ewo kotwi dini depo ewa na Dr. Betran se uhia wo abra wani na aye protein tutumika ne bra wa ebe wa boy ma mi bi wo de meka na wo sere won so ekwo chi boy aye protein abre wa bi na kan ye wo hia ye was doctor first no mani aye protein ye hwa de ana aye se sakatu ene de ewiem aye se sata enwanwa Dr. Mensa number ni 0244 92 69 0244 92 69 yes I was 027 11 73 551 027 11 73 551 your last number is 0532 92 80 95 Aunty Bea be at it to na help be say your stroke say your sisi say your wani say impo yare bi na ejejo akotam na mu a ni nyina nsa obepa Dr. Mensa so ye na ye di aduro ebekan na onyame nam Dr. Mensa so nsu benyi wa yaresa de nyame penaje no obefa Dr. Mensa na Aunty Bea unim say ni nyina mu no ye delivery okay ba bia wo bia so wa buche se bidi nka kan no wo inchi wo takrade wo he ba bia wo bia no ofen a ya de aduro no bebrɛw na ya chew se de obesi aye no meso say you stroke yare say de 2016 onyame nam Dr. Mensa so e de best stroke of the year wonim de e wo stroke ho ani ntimi sewa bomodi ne tutumika ne ba ya say yemfa number no to the last one
ɛyɛ 0244 92 69 0244 92 69 yes I was 027 11 73 551 your last number 0532 92 8095 Onami show bibia de nyame panaje no obeba na obefren God bless no one cares Dr. Mensa Herbal Clinic ena yeni omu edi enkomo no yekoso a ekasa ede afase se oye maame se oye papa na wawo na wanhwe wo ba no emre bi wo twaka ewo oba ni mu ana eno ena ye easy Friday edition of Akoma mu nsem ena yedi ho enkomo yakasa bebre na yebisa Reverend Kwame Kwatim biom yesi so say enti no at a point in time sa wo ye papa sa wo ye maame wanhwe wo ba no wo twaka ewo oba no abrabo na Reverend maame fa minia bi a ye share yen flyer no ne na asemo de sende mi o se oni be ma we nine ema mienu mema mienu be ma na hwe omumu bia ena ono ani nua be ma eboa ono maami ena wa hwe ne mana to a certain level o manyini oba ni nua be ma yes intiwa se nkra no wofa ena o ma hwe wa hwe nkra na ena oba ba ko ma wanyem na be ma ne pese obeye oba no ho ade ena oba ne si echi no akobọ ne papa mane chese wofa na wo hwe no no woyi na si nchen kra ena asam no wodo na ase abesi wofa ne na wofa ne se asam na me hwe ho na eduru se ye betenem ne enja aware no akobọ papa mane ade a ma papa betenem nse aware beba so sa aware ni mba so abaya asem foforo sa de ne wo ho pa obi betimi ahwe obi ba sa eduru se wo be ware a yesi o papa we o maame we ho ne hu o papa ne o maame no ma so mata de pepepe no ma baba betini e ho na menti ase no na yetie fo no bebre so nti ase Reverend Aunty Bea nti ase because me sha ase me ka say one of the sensitive topics and ye be kan ho asem no the question nyam nyame anim bebi ame me gina sisi ai me yesofo na yesofo djuma no ewi abako ye reconciliation na ewi ase ha ho enu na me ka say mu che me dofo say ewi ase ya say wo hwe nyama nipa je ye de aye bi no ne bi no su di aye ya nka ye na ma no bia wo ni tuo ni sekan na ye pepe nkum ye hokọ na ewi ase ba bia ntokwa wo no na ba ko bi ntimi mfa nche me papa wo me eda owu ye me na fofo kakra ne koye me kwa mi adeda na in fact besimbe ya me kaya na mesere me gina ni phone no be 1 minute me nchire baby crawl na me firi wo ko gina street mi ti me gina wa na me ma me ba em se ma me bisa se me wai on wo hwe ni pa so adwuma ne yeye ma me ba no se papa na fantini igina ha ye ne na me so me hwe na makakra because me ko gina papa funu ho no question be say me won say my sister mu su ni ade hwe nfe mani asemba no emotion because me kai investment apart from say oni me ma me ye de be ya me buy me kai investment bia wo ye wa brabo me papa me lifetime se me ni da e dan ba kum say ma de ya chi ya e 1 day pe me papa no e driver ni so say oba me ma me wa ye gina Fanchita asim enti a 122 ho ye gina ye fie wo ho no so me ma me tike me gina ho na ma me akwa ba da kaze mpapa so oche motu ni ka ko but oti da make ase enti me ko gina mpapa so ya de da no da ho no me hu die enti a e wo se musu me hu die e be ma na ye me mobo e se me fuere ko gina street bi but enipa ya na eya o ti na make say any wo mo ehwe wo mo no ebe depend on baby enyame di wagina because edu bere bia papa na wan hwe na nkasa no no awo tumi du baby tumi say we na pay back okay so okay ena de ya ni say enti say wan hwe ba na wo ma no ko mutumi to oats edi besifia emawa utimi ekedi wa ya kama wa udi ya wo de
Udi e ya ode. Eno ni asem. So enti no je meka ko wie nyina ne se hwe me ko asokwa na aware de me hye bi so ehire na mintuni kese bi ogana ani ni aba na wona ba ma bi a obeware no timi na me ko hira so na eda no ba ne papa ofi kurase ne bae papa ne bae ni buafi oba ne ma me so Germany nti aware na ye ni nyina ma me no Germany no eni etwa video na enipa me ni so ye course ye duru ha na papa no ga we dwa ne se adenti ni ya meye oba ne ho ade wo ekurase ho na ma me no o ma ye so e be ma no in fact be papa ya me kesu wanyini o se ma tuwa no atu ko anu tu na so fo no wonya de o ye na ye mo so ni free so o se e na aka no ko anu tu o ka pe na papa no wa mua so wa hwene baba wa hwene ba enti wo se wa shoba na ebukura wo ba no sisters on betra o ka se me ho na me di wie no se wa shoba no na akwada no otutomua hwe nkwada ya nhwe wo mu no ya no mu yesunku na me ka kire ema bi wo emeko program bi se training ara na ema de ma wo mu meje no in reality wo mu ma na hia sa training no enti nkwada ema wo mu tatra ko frontier no wo mu ta be good wives pa anti papa wan hwe wo ba wan hwe no na wo ba no otutomua be ye manager bi na afa wu ko na dwumam na akotena wa na wo ka kire wo ma wo no mebani o ati bi mebani no I also pump pay is you know attachment oh no be twitwi see ya manager I'm say na oyo meeting kakra oti wo me 30 minutes bi twa ma bia ne bana be hwe no mebani no oyo mucho ka che send papa ba ne mame wa ha so wa hwe no na eba sant akukuduro ben na ade ye mother ade ye father akukuduro ben eti me trinity ase Aunty Bea akwada die eni kwa so sofa because papa bi ni mama bi anware baby ene question na you come quite dey pass so best so you should understand because why you suffer eti me college no me ho na magi answers no every mu ho no erase se owo na wa hwa oba sebio bola ka abo wewu enti wuni ba enti wuni twaka wa obem Aunty Bea and said that 100% sa say hwe Aunty Bea so some pass say ewa bebe nyame di wadurei on bebe nyame di wadurei se o papa ba sesia no wan hwa okura da ne ka so papa neti wono a wintimi ntwimfa ne so rero kwa te ka abo no ne ka ka so cha number no to na ye GN oh my goodness 0243114497 0322498035 cha number no to commercial break 2 minutes ye ba ya no ma fe wan hwa ba ka bo ye ba se ya middle now then na wote ho a why stay for sa no ono kwano no jama wa bre akos senia mensa ne menamu twetweme no emu ayi titiriti mentumi pon sore wo na enwanwa enu me fridjom bae na me ka kire wo se mato 3p garlic mixture ba entinum bi ansa na wakoda me ho ya no nyina ompeni nti onyi twaka bi wa akwara no nipa ofa akwara ntete no hwe no ma abofra benya bebi pagira no saa nipa na wo twaka wa akwara no wo sasa wo mpe woto no kyene na so obi anhwe na nkobe yeyem na bedu bebi a wo benya twaka bi wonu nti nipa kro ni twaka wa akwara no so ati ase so to ne kyene ya na sabi akwara no suofa no ko no wu ya nka akwara kwa fa no na wo kanya twaka wa no nti so wo ya bema wa anhwe wo ba woni twaka wa abofra wo ya oba so wo na wo gya oba ho a nipa fa akwara ntete no na wo twaka wa no sasa wo mpe moja mu odro wonim se moja mu odro na enafom so saa se abofra ebeto na achi na obi ba fa akola na atete no moja mu ransa benya twaka wa no na mpanifo so no atena ase akansem bia se woka kirew na wo fom so na wo ditum ansa na benya twaka bi wa akola no ai nya nja utrasa
Edom, bra, obentete ndefo mo. Abofra ne tete ndefo, ba fa abofra. Ba tete na ma abofra be hu ne chese ne ho eguare. Ana se o ma ya de hwam from on mine no. Ndefo because abofra be hwe ne didim o yare a na atalisem ne sukuko ne bibie mu. Uta akwala jeje ma. Obese no be ya de hwia ma. Ghana man ne ebusuan nyina. Nti owo a obefa abofra be hwe abofra ne se no. Wuda ma akwala ne baby page wa woto ne kire wunyi twaka abofra no ho. Me imagine training. Be ma wo nese won hwe ba na wo ba akwala timi wo onu su timi neglect akwala ne to be ma. Wan hwe ba woni ba. Me da me ba no mebo modern se me hwe. But unyini duru ba bi a eyem na me ka hwe se papa no enhwe no. Because one won ka ho na ye hwe akwala ne but akwala na nyina nya ba bi asia. Woni chefa wo. Me to me ne de me allow akwala ne se won fiu. So wo hwe ne de a akwala no wo Akoma pase wono so ne papa no me mom de me nka hwe nkyere me ban bet akwara no mom so wono enkura brem na me tete akwara no wo hwe agado be makwa wuni bi o so wunya do ne tema ne ayemye se wo de be boa wo ba no ebeta wo ba na chi na matimi atete akwara me wonya ba bi asi na wo da ne nyina ma single mother se wono nkwa hwe na oduru ba bi a ade na wo kopre se wo ba no no ye fa se akwara ne bi anya se papa no Rebi o ha akwa ne ba na ka bi o nam so ne ba ka se utu se o ho kwa se utu fo an woni authority so so utu akwa ne fo mema obi atu ne fo a mekwa kwa pepanyini bi a even me fali fo bi na me de na kwama ne so utu ne fo because woni mafutu a enka wo de en kwa ne gret na enya na evin bibia si akwa na akoye enkra bone nsem na oba kire se wo betu ne fo utu ho fo anka woni akwa ne nyina atena eboa ma akwa ne nyini ma wo be ye panyipa enti ano de wo papa no ni twaka wa akwa no so okotu ni fo say onya isuban no owo mu no enya de a nko twaka bia wo nanso enam se busua na okowale mu no e de na ebisa nse na wagya wen wo papa wen eno na beba na nya twaka wo mu ne se nya sa de a nka wanhwe ba no enya de a nko twaka bia wo aware ni mu eno de ni hina gina kwala ne so e chese me kura me gina hoyi papa anya de a ohwe me o wale bebiri oni ma be 11 na wo ye enti ye no wanhwe ye ba ye no anka sa ne nyini ye no ye mpa ni mguase ye enti no ene ma ye nsuso ye twe be ye papa se de be ye papa no nsuso ye nsuso ye behun se ye wo agya bi wo ba bi a wo se ye hwe no na ma enmonyam hye no nso eba ye ne nkwala no nsuso ye so mi de me ka kire ne se e ma ne mfa enye asem e kire se de se wo hwe agya no a Nyankopon ebehira wo obehira wo me mfa de papa ne bone a waye eho Akoma munsam ewo Akoma 87.9 na wo hwe yen enso ewo Onia TV so mo hwe yen ewo Facebook TikTok na YouTube no ye da mas papa na yesi dwumadie eba so adwuada ekopi mefiade bia 1240 ekopi se no miensa ebebo so wo asem bi wo ha bibia tete wo bia no na wo dia fa ba bia wo nya solution no fabrayen na ye nyina ye ndwendwen ho na ye hwe kwan ye befa so a ye beboa enra ye feedbacks moti ye bebre ena adom omode omasem ne bedan Akoma mu nsem apamfo a yetimi eboa ema solution eba edema wo mo 0530507849 0530507849 eno ena bibi etete na bibi hawa ofra ye producers ne befa na omone wo edi enkomo na sa bread ye number we ena also ensema ye ken wo pesa wo ken bia wo betimi afre 0243 114497 0243 114497 ena 03224 98035 obetimi afre na wo so de wadwenkyere e de aba maame ana papa wanhwe ne ba owo chefa e wo ne ba no abrabom ana. Hello, good afternoon. Good afternoon. Yo, me ba cho udin baby a okasafi. Efenyi je mi kasafi Madina. Yo, ba cho yeti o. Issue now we discussing. I'm in the like that same situation. Okay.
me or baby yawo. Yawo misunderstanding by him because of anonymity dia or nantia ebusu fani house. And when I said to me, na me no ka se besi me person who bring me for baby boy. Yes, then person who bring me for at least you nothing. It's a weekend, me family bana. And plan ho. Adia sa me deny the up to everyone for moment a issue. A issue. Money oh me. Me tani me see. Only baby akra no wo kra. Baby o. Na wo kwa ma access to akra no. Intokwa na me tani say dia Reverend Kwame Kwatin the number ne betu dwa no wa frɛ no na ono oyɛ a family life coach no sign marriage counselor no. Ahwɛ kwan obefa so a obeboa wo ye da se papa 0243114497. Good afternoon. Good afternoon. 1937. Yo, Papa yetio. Papa. Oba de eji Oba ni ogema ekabu na mu eba. Enjesa ayari daye eba. Daye bemu enede ngala ashenu basa no eba. If you jaya yare ni ko yare be na ko sele be yare ba ku ni yare ni. Kafe mo mu ku ni tina asiri ni sana oba de ajeje. Yeah, that's a 1937. Good afternoon. Good afternoon, madam. E pa cho o ye odi baby a okasefi. Yakopantu. Ye ho de se buli ta. Na mo so te say. Yesu adom yenso ye ho ye papa pa cho ye ntie wa dwenche. Me pa to me bia ni Emmanuel ka achiri bedu me ka se free ku. Akase. Okay. Na me papa ka se me ene papa mo te de ma wo no anhwe wo ba. Wo te se bola ka he de. Na mi sira no. Enyo na kai mpa cho eye ramu na kai ono de yo kai banko da na matino. Okay, to what say say the bema wo anhwe ni ba no. Na emplempi ya na ema no ma emema na ye be wala ba no mafo ya na omudiri say ye die. Den na ni na kuma be wala oba. Na wa hwe abanoma. Ebe bema na anhwe no ebe ni pempenso bi na oba no di akola no ekocho papa because of the one issue. On say system. System. Bema bi no oba beda. Ni se ni kunu wanhwe no. Bema foforo oba be wale oba no. Obehwe akola na akola no sa ade one time akola na ese bema no oka akola no abla ne papa nhwe no. Obehwe bema ni munyam no. Because after what they need papa ni awono ma me ekwo kire wo papa no me da se papa me nya be ma na obi so entimi embeka bi. Good afternoon. Hello. Good afternoon. Good afternoon. Oba Bacho oba de koyo na wan show oba de ari mi chaka we dem. Me da se we sini pia ma me. Me da ni e ni go nkise. Bari na ndi ha wona ti wona duty fair. After we do I ya da che obeba me shem. Da ti de ya oba da che me eja. Nti me shem en yo oba after ba che me eja. E de ya oba ba ware. Nti oba ware de che me ba na be de. De ni man en de da me na se de ba nti me shem e da on ba shem. Nti abo from de e na wan shem na. Me chaka we no. Me pa cho di be bia ka se fi wai. Bacho mi dinde vaida mi ka se fi nsa ho. Yo vaida mi da se papa we sini pi e de ama me. Sa bi na me peni sini pi. Mama me. Hello, good afternoon. Afternoon, mami apene. Nyami ado me wo ye na wo so e. Boko ye friend mama mi ka se fi ashaman. Yo ima ashaman yetie o. Mami mi pacho mi e baby awu. Yawo enkwala mema nyensa obaba ko. Mama, could you believe say my share enkwala ya ai na mo ni do Ghana card ya omo ba be ye entwisi Ghana voter ID card ya omo ba be ye ni health insurance. And sana mi ba penya wo SSF free ka chemte. Omo si omo ye ni voter ID card no man adenya. Omo si odite bia ko yi ni na ni birth certificate ni
ni dino edi jesi tapia ena mini suku sign name na ono use no school mama ene amini ka say oba no ajani eko akofa be ma fufo ama akola na we first day wọ́n sún èsì ojúmọ́ kíkà tirẹ̀ nǹkan fọ́sẹ̀ ẹ̀yẹ́ ní papa ní papa yẹn ní ní bíbí sẹ́ ọmọ mi já mi kọ́ ẹ̀yẹ ni mi yé ya ọmọ mi sẹ́ wọn lé mi bí mu àkọ́lá mi bá ẹbẹ̀ tẹ̀sí mi ẹ̀ yá mi nítorí yẹ bẹ́ẹ̀ máa ìdí o tẹ̀ tí sẹ́bi ní ẹ̀dí àti ẹ̀sẹ̀ máa mi ń tètè sẹ́ àkọ́lá mi sẹ́ mi ẹ̀yẹ mi bá mama mi tí bá soso ẹni sọ bá bẹ yíya ní ti mama efi ẹmẹsì ni ma tọ́n fie nu because of what ọmọ maami já mi ọkọ yẹn ni ìyá ń kú mọ́mú òfin wọ ìyá ní ẹ̀mí ní òbíà ẹbí mi tọ́n fie nu ọmọ àfi na ọba ní ní abiri a ọdún nkwadaa akọkọ sọ ọmọ méjì sí mi tu lẹ́nu jí fie ni ma nù mama ẹ̀ma ni bi yẹ wicked ẹ̀ma ni bi yẹ wicked nti ẹ̀ sá náà fẹ́ vindictive mama ama ti fi yẹ ya mi ka sẹ́yìn ma kọ́ fa ọ̀bẹ bi a olùsọ ní kùnú a ti sẹ́ mi nínú wọ̀ hɔ a nkwadaa no nyame bu a ni nsa wọ̀ mu kakrakakra. ìrọ̀lẹ́ nkọ́ ọ̀pọ̀ àwọn ẹ̀yẹ dá sí 0243114497 náà mo yẹ ní tiẹ̀ntiẹ̀ mu na ebi mu nso etimi abẹ́kẹ́ bi good afternoon. Good afternoon. Yo, me pacho di baby a okasefi. Pacho ofam nana edi. Okasefi nsawo pakro. Yo, nana pacho yeti o. Yes. And pacho onye chi isini. Ai. Yes. Me atene se. O person me contribute yo organization aka. Nana pacho kasa. Yes. So do I mean, at times, any person on share Aquadano. And any person on share Aquadano. As soon as see if you mamma and young woman. No, I'm can't say only be a deal. Because you are by your bill, as you could abject. Emma, the minute was so wrong. You send by the bar, you couldn't recommend the cushy by no man, uncle for every 2 things. No, only say. Ebusafo ni me se ya kontu nti o de me ne nko na me ya ware jeni ya ware ho ade ni de me ma wo femra na si o me ko me ne abayo yi wo awo mi nsa me ma mi oba ba ku nti ye wo ma no force ni se imra gana ya nsa ya sha afia ya wo ne de o se ba gana ne be ye ejapade o because obi ma nso de nkwara no hwe be de Tia di amaya why na emre ni swa aha so here reverend say on council won so dia ene owi od ne number ne betudwa no wa frɛ no but enkomo e dia ye ba ne aye ne ntientie mu e de amaye okay and on council no na ye fa mama no frɛ no owi od number ne betudwa na mo amuhia counseling no wa good afternoon but you from here for a question yo me pacho yetie I didn't want to be my dear, so you know, I'm sure that I never first I call you now. So, you need to tell that to me. That say, we see the pintent, you say, hello. Hello. Good afternoon. I'm okay. My daughter today, my dear training. My dear training, sir. And one man, you have to want a man, and the one. So, we are then maybe to my last what I would give out the last of the generation, not down to one more generation, and also not them and I to Suana. Aha, and no Reverend Corner Quarting can sing any na Nayana Memano from so. If you are one mano, any sick Bemano choir, just only maybe and the Bano Crana or Colishano and a Washano. You guys say, good afternoon. Hello. Me ba cho ma TV volume ne nko from why. Hello. Hello, good afternoon. Good afternoon. Pacho yetie udin. We pacho we fa say me say me ka so kakra. Yetie. Manu mesu sa program no bibi na fi manu. Well, obebi o wa oni me sa ni hu ni siban. But do a bear in ten bepano,
na obi ni tiban no aha bi o so anani o ye de kire wo no ye oba e so ye de ni trefie enu nti wo hwe oba wo ni ka to ofe nti e ba sa na wo hwe oba e ba sa na enu be jira o ma me no so o ma no si ni ka se yi se ni kwa anya wo de ibu o so a o tu de show but ya ese sare wo be tamu no se wo one year we cry, never about was in this society, you any man. Because of your quiet and crowd, which I said, Akoma said, when you're about to, you know what to say, only obey my for as I say. Made us say, why? Made us say, hey, and some we go man so. Good afternoon. Okay. If I told Udin, baby, I'll Casefi. Because it's so good, we're from a Cosadio. Yo, yet you, Papa. I told her, dear, money, the money, oh, they were in the one more and a family, maybe. Oh, I can see Kafra. Hello, good afternoon. Hello, 0243114497. Good afternoon. Hello. Good afternoon. Afternoon. Yo, maybe I told you. Because I'm concerned. Okay. Because sana mẹ́rẹ́mání yẹn ní tiẹ̀ ẹ̀ ṣé wọ́n mú yẹsùn kọ́lá ni wọ́n mú yẹn ọmọ gbẹ́bá wọn tí wọ́n mú bí àwárí à yẹ̀rẹ́ fìlẹ̀ wọ́n mú. Ní sèdí mi bá yèdì mi wọ bẹ́tẹ̀ ọba. Hello, Twaso. Nti saa ni ti. Ní ibi sọ kẹsẹ̀ nti saa ni ti ẹ̀ má mẹ́rẹ́mání wọ́n mú káyẹ̀ káàdì ẹ̀ nípa náà ní sèdí mi bá. Ẹ̀bà ẹ̀yìn ìyẹn náà ọ̀ ká àwárí ẹ̀ ní àwárí náà ẹ̀rẹ́ sẹ́dí náà àwárí ẹ̀ ni. Na nfrɛ papa mama wa nfrɛ papa nsa ne wɔ fa na ɛyɛ ne papa ti wɔ mu yie no nia na me sika no wa ya de wa hwɛ wa de wa gye wa de a me no yɛ adwen nia na me hwɛ no saa nso na ɔno ne papa nhyɛ no so na me kɔfa no na wo se ɔno nso mu nkɔla no baabi a wɔn fa kɔ skul ɛni baabi a wɔn hwɛ ɛni sɛ wɔn bɛsa ataare wɔn bɛsa mpaboa wɔn bɛkɔ skul ɛni mu hwee Sẹ́yìn sẹ́yìn mú sí yín ní à mẹ́mọ́ wọn mú kwan ní ọmọ akọ̀rọ̀ nkyẹn àmà. Dẹ̀bi ẹ̀dí ẹ̀wọ̀ wá wọn nsẹ̀m 0243114497. Good afternoon. Good afternoon, Ahofẹ. Na ahun ti sẹ àti abaso. Àfin kọ́mẹ́tù yẹn náà sọ wọ́n ti sẹ́yìn. Yàgbé àdó. Yẹ́nì bí kọ̀ọ̀kọ̀. Program náà máa yà jẹ́. Na kakra mi tún ní akan sẹ́. Sometimes, you know, na also Muma the decision, no, at the man colano. Okay. So, Mamma and na, Yinjano. All right. So, behind the Mamma, on Rena, a humanity. That's fine. The Papa and na, Yinjano, or better, was the name of the example, in Timamekasa, me, a papa. Okachem cries, my friend Sikama, or Media, Susuman Mafa. Oh. Imagine. Namado me too kwa abuchaka me ko bi eni amaduma because she be there she me say papa no oyare e mother almost there 15 unu nje me nko na me te no ama mafo bi wa konto no he maduma ma me wow me no bo mi piano ati ase enti no wa decision na we decide say so hwe wo so ye de yo o de obehwe no ah ti eni ti sometimes me nja akola no e kwa take your decision to me a pretty mammy black chocolate and I say mammy so you can so pretty papa black chocolate yeah that's quite what be see asem na la ka kwati kan ye no asem no so pa yeah that's quite cool. Hello yes good afternoon me patrol di baby akasefi me patrol from Mohammed me kasefi kintampo Mohammed Kentampo yeti o. Yeah, kakra me kan fa me say. Ewe me na omo ba omo hweba. Me na omo shop street say fa kola no. Fa kola no kwa me yen kola me kupon ena gudi yi pa. Me kupon ma san kola no di yi pa. Ti say pa. Na say we me kwa kola no fu. Na say kola no di ya. One person was a plan that you are not planning to a break. The science of Clement doing 50. All right.
That's Mohammed. I mean, sure, Papa. You better call us by me and son. Na Papa asamini nyina aputu memafo na wetu manso for Eddie amai. Hello, good afternoon. Good afternoon. Yo, me pa cho udin baby a okasefi. Yo, yes you. Ya baba kola tan mene me yangu. Because papa no na se one show. This is so far show. Because of that, we hear the man. Okay. We be blessed to talk about show, no papa no. One of them about. You go up our own the keep guy, for no to man papa. That's why I can take on the status. But permanent. One man papa by yare. And yare can one boy. No, you call me papa that's one Nyami show papa. That's it. Nyami show. Last caller. Hello. Hello. Good afternoon. Good afternoon. Yo, Pacho Udi baby a okasefi. Yo, Pacho yetio. Pacho Akoma mo kama fine papa na taka mekanike papa na papa na awari ni mawa risk mawu. Okay. The papa ya different. All right. Because no matter how the situation, you need that blessing from your father. Need the blessing from your father. Obama na after money. Yeah, that's it. Yeah, that's papa. Payemre no IB. Na yema Reverend Kwame Kwatin 2 minutes. On sum it up na. On find the number into your infirmary na baby a uhia no so onye counseling bi infirma we futuo bi efa relationship na waboa na yempon dwumedi papa mu blame most of them nka so mu nyina e ma no nti tuma no fo na tuma ma no so fo na tuma na ye nhwe wo mu no na tu om so fo ma 2 minutes the attorney say obadi so long as I will ban it down ye fumo busomo nkunu no na nyankopon nyansem wanda be man ye fumo no we oba no woni akwada na bondi awie enti wo ba de se ekwan da so obehwe wo ba na wo se be ma edi uboni be ma ye wodi enti wo so hwe oba de a oba de na wasem ne so pa na emema de society any tradition any cultures bi emema be kwan ma sebe omoye niema emfra so omoye masem tia wani se akwada na wabe wiase ni die eni kwasa akwada de be hula mane efise wo papa no woni akwada ni maami nya asem ana wo maami woni akwada ne papa nya asem akwada ni de monhwe no eni nti na wo kɔ emremu a ye bibi efe no ayi money aha chese akwada na munja awade no ye betwe sika bi ato a bosume so a ye be ma sa akwada no ebusuafo se bia nsem aye ke wo pese woni me din komo after the programmer we bet my friend 0240 96 95 Papa Sisu last 0240 96 95 Reverend Kwame Kwatin or your marriage counselor or your software assign your family life coach into your friend baby be about your relationship and everything no or no ebedi ho enkomo or no and if you the bia e kwan ba no ho dia obeboa yen e yen easy Friday edition of Akoma Munsem na yen kan mo say dwumedie e ba so Monday to Friday 12:40 to 3 p.m. bia na ya konwa na yetna so betimi etie bi no ma wonu bi nso etie bi na wo how bi wo amane bi na pesa de brain na yen na ye discuss ye won panyimfo behind the scenes aye wi a ye de masem ne ma wo say fa legal matters bibia no ye won kofo ho a wo boa ye enu nti na de bia ye nya feedbacks a ye positive no wa fresh sa number we 0530 507849 0530 507849 eno ena ye producers ne befa na omo no edi nkomo na ye sorry no ene ye nuanom bi nyame adom omo di omawoda ye mo happy birthday ntia wentia wa ne yenko de di kan no ekọ ede ama Prince Kelvin Jesse Nyameche Prince Kelvin Jesse Nyameche o papa ene Reverend Edusei Nyameche of Glory Life Church don pass nyame ensha papa Prince happy birthday to you de toso mienu enso ekọ ede ama Ohima Joycelyn Ajeman
Oye member of Kumasi Girls 1998 Association. Joycelyn, happy birthday to you. Wey every Ahima 1998 for na ho. Yese nyame onhraw na onye okese. Yeta so miensa kodiama Dr. Loretta Osei Kufuor. Dr. Loretta Osei Kufuor yetai from Dr. Law. Wey every ya nua bema Beluchi yene no wo Akoma FM ha. Osi yema happy birthday nyame ensure doctor. Then the final one also called Philomena AJ. Uko school ewo Agogo Presbyterian College of Education. Wey every ya nua bema legend ye news anchor ye no enewo Akoma FM. And also say happy birthday to you Philomena AJ. Uko school ewo Agogo Presbyterian College of Education. Eho ena uko school. Philomena, happy birthday to you. Production team members Nanabila Kantanka, Spatus Kojo Sarkodie, Emmanuel Kwame Vadi, Veluchi, Nana Yao, Era, and Peggy. Omone boye ma yedi djumedie no ede ebremo. Menso midin ede Beatrice Piogabra. Wobetimi afreme Aunty Bea. Yes sorry na ye the sponsor emu ehwam. Ye the sponsor ede breaking news thing na onuafo ebetna se. Akomafo so ebetna se. Nti enyi we fidie no both radio TV ye the sponsor ebro enyi we fidie no emfemfia. Ye da mo nyina amase.